Badwam TV Badwam dwumadie no eso yedanyame asese ne wakra ne ma na ye wonkwa wa hoden dwumadie na ne asase no bra ye de dwom edidi akiri a de adu so no Adom TV Badwam kase samno ne etodwa mu bi ya wo betini kaya ye empowerment program no ya pa ho entoma ama kaya ye besa 500 one more age entity no ye de homu nsam no ebebro ranking member so wono ka health committee ho wo mrahye fiem wono so na edwabo so mrahye bedwane kwabna minta kandon so abontene sa aban na hwe na enu a obidi ache ye yenyin free port no na wotwe mienu wo mani amfiri wa demonstration besu eno ne nsem bi na no pay me de bro Adom TV Badwam kase wo hwe me live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 uko YouTube Adom TV Tube kase no ewo ho eni dwumadie ahodo midindi afia amankwa tamaklo afia ni diemo yentie nsem no se de ni kyeremu no etie kaya ye empowerment program wo graduation edikan kura na wo mapa ho ntomai ye kaya ye for be 500 a yatete wo mo wonsa nyuma ahodo mu no ya pa wo ho entoma ban so ahyebo ne wo mo hia bia betumi aboa ama nimbia wo mo akonya no empa ho anase wo mo toto no ase no wo de beboa wo Adom TV etwase Bosome ba kwa chire ni a pawo dwumadi efoforo kura wode ebema wonom a ososo anema wodwom kire kaya yofo njete ho ntoma no ne dai na bro yipuma kwan mu a wonom adwumadi abawie ya wewie wontete ye no kura wode wo fa sade wosi ye samana sade wosi ye ahwene ene sade wosi eto nuane ahodo bi te se pan no keki ene de ekeka ho mu a ahyase no odi kan ema organa sidi no ahenum se wonfa nto won ho wonfa nto toto nuane ni kosisi obewie won dwumadi no owie dwumadi no nso wode abasobodi nkrata certificate ama won mo wasan ama won kade a wode behye won dwumadi ase na fi Ghana sidi no ahanum bio se obetoto niema bi e de aso won dwumadi no ase na no so won fa nkonkwedi dwuma se ne be ya wo mo dwumadi no betena ho na tim e de ama won afebọ kwanchefo pani a wada National Entrepreneurial Innovative Program NEIP ano Kofi Ofosun kansa de tudwa se won ma waje ntitie o magina bra ne pa ya wo ma bra bo no wo tumi so betumi de adane no amana ba ye papa sen se ne kane no wote ansa na se dwumadi e ba no MPP aban ani sori ho na ye nya free position da say ye de ye ba ye bepe bia ama ye nwia ma aka ye o manya ba bia da no masanya ba bia tena e de asua de no abam free agencies to say NEIP GE YE say ye mwane ye hwe na sa ani sori ho no mamu no ana ye nso ye tena ase na ye nhyehyeye e call form ni yenwa man ko di nkomo ko busa o say den no manage ho so mbesua ene ada skills o masua ni nyina no ye ne ma o mu choose so manage ho mo beye wonum so a wawie ntete dwumadie bi ni Adom kase atwetwe nkomo a eni ani da so kra ba wabebo me ne sister ene me ma nyina na edi enho awram aboayen especially singing parents for no aboayen party yada na se nyame hira no ma na ho de ne kwantenten yada na se because no program way as if say ye mubi na ye ninda but through this program no ye nya insanwejuma ye beye dey sisi make me makeups make me nyama bebre na ka nya Dr. Baumia ka mitumi nye iti me sire se nyakopon hira no na mayento akase no aso na yenkoye nsamfoforo emu na Ghana for nipa dodo no na ya kasade afa enuro ya domfo de aba bedom ye nanso akwa port ho kire se sika bi o se edi eyie no ema ye ntia na nimu no na ekokuma wo mrahye bedwafie mu pani a wono eka eye health committee ho eye ranking member dwabo mrahye bedwani kwabna minta kando aye ne se emre no a aban no ade ato ho so obeyidi afiri ho no so ankoyi free port ho dia e wo se demonstration bi koso na twe aban na dwuni si so e wo sade e koso no Adom TV etwaso ranking member awo apomuden committee so ewo mrahye bedwam awsan eye mrahye bedwani ewo dwabo so kwabena minta akando e de atudwa se womo eba beye eye oye kire sonko kra e de tia aban no e de afa enuru awodo a ewo temapota womo ema ho kwan ema wo manfo entimi enkofa ye emfa mo apomuden ho nsem ewo manmu ha Sese containers be 182 aye medical supply CB a womo ediaba omanmu a free global fund emudu 9 pe
ana womo eye free eye Ghana Revenue Authority enkae no eda so egu eye port a ban no entua hoka. We address you on the locked up commodities and medications at the port. And as you know, we the members of parliament from the minority side will not relent on our effort to push government to clear these lock-up commodities and drugs until they are cleared from the port. And that must be put on record. And as we speak now, today, not all the containers containing drugs and commodities at the port have been cleared. We are a group of reasonable people, and so we have heard the plea by the minister responsible for health that we should give him 2 weeks, although it doesn't make any sense to plead for 2 weeks to clear commodities that have been at the port for 1 good year. But that notwithstanding, we have heard him. But we are sending a clear signal and warning that within his own 2 weeks, all, and the emphasis is all the containers containing these drugs should be cleared from the port. Not some, as they have been doing, that they'll go and clear few containers and they'll go to sleep. We will not countenance that. Failure to the Badwam kase na ocean abusia ya wo mo de hia wo yeta seed rubber wo ahwere ne nkwa ya ye dwendwene ho no wo ma babo nten de aba betu dwase no kura bia ni mo so wo mo de hie ya ne de akwasi yabu a wo ye e wo guest house bie no odne oba na kokoda e no wo ye ne mom adokotafo ne abusia nyina asema wo ka ne se mujabroso hypertension bi ene nam so ma be me ya to anana mo nse do Adom TV etwase amania na na mabe fontentan so ekire mu se akwasi yebo a wanya mfie aduasa ebra wone ne kanchima kohia mu ewo guest house bia no wonum egusuji wo ani na ena esan enura wanonum nti wo hwere ne nkwa nanso na busua akire mu se medical doctors ena wonum hwehwemu so ade atudwa se sansem wona mabe fontentan so no kure bia anim owura ne nua ba ya wone amane boni hwehwe nkomo no akire mu se abra wonum koduru guest house a woji wonum woni wiye no na abrante no ekwa akohohoro ne ho ena wotwa hweye e wadwaye honom a wonum ede ne call St. Joe Hospital na hokra no koda honom enam bienu ansana wo hwere no nkwa na doctor fo edeto wonum anim sei mojamroso enenam so emowura no ewuye ntumi nka kra ko be 4 years until there's no way I beka say oninin died because ne yire wo ya me bra yire wo ya otumi be fa loose ne koda ne mpa so nti be ma betumi akofo aba be da mpa so ahwe nanum ade kyen wako oni ge ya de bia sa hotel ya me bra de kosi de bia ho na one ne kokoda de bia nti oye guest oye customer kra o hotel one mo na Tama hotel run by cross me Brian a customer. And today no Rebecca son and Dan or Gigina na 4 years no said then was fed was one in the name to me and country do and say any beep in a course through. Doctor name to me and Chebby Bipot say me bra drew and I say a poison or did or and say me bra beep in a course through. Either me bra benya stroke and I say me bra be win me bra the woo. And so when to me and my report here, a cool me bra and say be our friend drone a burro so say na samba ko kran so ne se me bra nyo antade one ni ko hotel nyina no ge na chichiri wa rubber mu dia mai ba ni da kin de ge oni tumi ayi da kin na free ene me bra ene botomo achichiri da kin no da kwama wo bi ye nso ye ni pakra ge oni de kin ni kwama no watumi de ne ntade na mai ba me bra da kin de wan fa mai abra nya oni ne ne ti de onye oni ne ti de oni ne yire ne mba na ti de na so otumi de ne ntade a ye de bonu so nyina mai ba ni kin de wantumi anfa kin na mai ye ni madwe ba ye ni enim ni pakra okoshe che interview no ma UTV for say me bra ko no maduro ena nipa kro na ga ni dikin kwa ma ye nim nipa kro ni ti say up to na me bra no kre nsem na omo ka reporter me bra o 34 or 35 me bra ni 30 years me bra o 34 or 35 ena UTV for reporter ni say me bra de ne yire share dem na nya no kre na me bra yire ne ne mba nyina akwa aso Adom TV kase na oguso ehwano na ye twaso second year student ya wono wo Christian Service University nene wepra ewo ni chimo no womo asusu se NDC supporters bi ewo kumase na wono eye ne sa na ni nyina no eye lecture bi na ekoso na one day edi won finhia aduonum 50th anniversary ya Franka Tuni John Dramani Mahama kwase no bia Adom TV etwaso
dwumadie na se no Franketuni MNDC amanyoko John Dramani Mahama ene kwa kasa wase na ne kasa yemu no waka nsem bi efa Dr. Mahmoud Bawumia ho ene nam so a ema sa abasabasa yenu esiye. Ghanaians are in dire straits, and this is not the time for comedy. This is not the time for concert party about passing a mythical steer to somebody. Nipa dodo no anu wonum ewo nhyiamu na se no ebo won nsem ema Franketuni MNDC amanyoko no esan se ensem a woka fa MPP amanyoko Franketuni ne ho no na wonum enije ho pa nanso domfrefo ema Tescon ye MPP kuo ye wo school mu hono no nani anye ho esenti na naboache bie na no ka asem bi a wonum a wote ben no no eteye na naboache ene amani boni etwetwe nkomo no na wode bandage aboniti ama ne nsanso edantumem na wo kire de si airport ya enam so mamanfo no tugu no so ebro no ne nyina mu no wonyammo a police fo amane de o make is comment no na NDC fo no mo no omani age a no mo bo mo nsem. So I also said no mama we de oboa na wo bury nti me ho na matwoma no eba ba amete nti unso ode ne nsa chechem so ma me warning nti sometimes na the former president kasa nti na me so mpese bia mekasa na bia ho akwa dedede nti me yusu me nsa na me ye sign say de asem nti me bisa say de asem na first lap ebae na de bia ankofo na chante wa bonten one way a say mama kasa bia am we on be bawura ha ba ye enema ense because almost on be kume nti me so mete sa ase no me yam hye na me so me sorry di nachi say nka me kope baabi na me de me ho atete nti me di nachi na ye pie fi auditorium ho na another slap esa bae nti obo masunu na se mani so aye metum nti me hu yan se obi asa akekere me nsa nti me kra empaja obi akekere me nsa me no nyina akomachi sei ene de obaba no obi bɔ me yam obi bɔ me ni so ni ade ese amene mo kasa sisi ai me bie me ha no mo kirewa ebe on because my hernia operation e wasanse mu nyina mu no MPP amanyoko e wasantemante mu chemu se wonum ene nye ho kra Paul Yando ene amane boni atwetwe nkomo the aya ne say ye ko hospital e ko sra no e hwe se bibia no ebeko ye because ne nkwa ho ehia ye na ye hwe se results no a ebe free CT scan no mu beba no e ya ade a enti wasansem we mu no MPP for ese enedi ese kanemampani John Dramani Mahama de chaupa ba na waka bibi so de fa ho adom kase etwaso MPP ameyeko no mabunu nkrabata ekiremu a wonbonyo so kra wakwane a sukuni bia wokọ Christian Service University no mranti kwa bia wogidi se wonom eka kanema mpani John Dramani Mahama ne bambofo ho ekoto hye ne so boro no wabra okopie mu ewo mfinhia aduonum afidida no wodi ne sukumu ho a kanema mpani Mahama bekasa awase no omukiremu asema asie no enwanwade nanso wonte ase se obiti ne sukumu na obedi udwuma na akoto hye ne so eboro no okiremu a enhyɛ ne bie kura enunti kanema mpani Mahama manimu ya wonfa achaupa emra sene be ya akoma ebetoye omukiremu a ebra na kane mampani Mahama kasa no ena brantie egina ne be bitia mu se Mahama berry eno keke ena bambofo bia wogina ho no ekoto hye no so a womo ebro no saa no asemu abrantie ne ka ye no nyasemu a eyasem bone kura eno nti saa ateti a wode ne fa mu no enye ne kwan so a wonum saa de atoka ne mampani Mahama nim se wogimradi pa de a ene wonum a ekoto hye abrantie so ebro no no onmodi ha se wode won beka kogina mra no anim na mra no ene wona die free se nyaade a womu edwumadi a womu die no etwa yie kura tanya saade a na ene wode futuo ebeto asukufo no anim se ndisi amanyoko no eba won sukumu se obedi dwuma bi a womu montungu mu wonsi ase se ne be ya hawo etese no ebi ensa nkwankosi biem ensami mebunu don frefo de ma MPP amanyoko no Salam Mustafa ena ne nsa sha ase Second Lady Samira Bawumia de atogano fo nyina anim se yemmo Ghana yenwom ne amamre enwo dawro wo wiase nyina na enamene so nti yenyamfa so adom kase etwaso Abrasoye a womo enehwe tourism eso Ghana Tourism Authority ekabo mu epa West African Music Art Festival ewontuma ewon kran no odwumedie no ase no Second Lady Samira Bawumia editudwa se
ohwe Ghana ye nnwuma yewo ene culture eyade a emu dupa a ebetimi ede mfaso abre oman enu ntino emu behia pa se omanfo ebo hu deru. When tourists arrive, they don't just visit, they immerse themselves in our stories told through music. Music and arts tourism generates significant revenue for local businesses, and we've heard that today. Concerts, festivals, and cultural events fill hotels, restaurants, and markets. Our artists become ambassadors, inviting the world to discover our rhythms. When a visitor dances a zonto or admires our kente cloth, they connect with Ghana beyond the brochures that they've been seeing. Our arts forges bonds, fostering understanding and goodwill. So, ladies and gentlemen, as we raise our voices in celebration, let us remember that music and arts are our universal languages, bridging continents, transcending borders, and inviting the world to dance with us. Chief Executive Officer Emma Ghana Tourism Authority Akusia Jimai enso editudwa se sa festival yi Ghana ede ne ho ahyemu no eyade ebeboa ye ne omo di nkomo se yebetumi host ne se omo famra oman mu na ne ma yenso yebetumi ye dia support ma program na baso no omo be aho be di akiraba omo be share the music media di akire wanna seek international platforms. Okay, Africa. Omunyina the Ghana and some beto more platforms so. Emma obi a oti baby anka onti Ghana dey on say ade ka say kwaso Ghana dey e won no akohwe e dey na wo ho waterfall wo ho musicians wo ho we wo ho ene me pese me ko ho nipa yi be o ye ho na enso oba yo beda hotel benya sika obefa car transport na benya sika obedidi no so na Adom TV Badwam kase na hana bema kwan na no pay ye de asia sedan komaw emrani adaje erade hwe osonfo nkomra enenso asumdue mu na mum koso na ne yentena afei na ye de bonkrata no ne online stories no to aso de amount ene de mtweme na ye nche ye ba ebeto aso Bedo say memu akwa ba bi emra Adom TV Badwam dwumade no so wa afei na wo de afidie na to ha no ye mu akwa ba ni adanyame asenso ama okra na oni pedua se nne erade akan wo akan atiasefo no ho news no ene ye de ekowie ya ye kutwa ye ho kakra ya sa bai ye de bonkrata ne se ne fie no pay ene de adomonline.com so eka ena incoming Bismarck akwasi ensia eka me ho a ese ye nyina ye de dwumadie yi ebro nti ye mo ache ne mo akwaba be me na no pay ye mo ache efia mejo so se bibia boko na nso e o nyankopon adom anope ya fe ho pa wa dia tumu ya fe ho sa de nyame aye no no ese ye ma no wote so ho na ni age se me mei mo ye ma no ye fe ti de kwasi ka de asisuwa no se de wo bia no so mu yi na ye ni yi atade na ye miensa you can manage it and throw see neto ne kama ona wo kure mpaboa no so a de ese ye polish a wa polish de o se ye horo ne fine fe o socks wo se ne kama say na is ahunidie no ana wonam nti obi wo kura wo nhunu satade no ba ko pe na wo hye mpaboa no ba ko pe no ana wo hye because ahunidie eye adwuma e wo ho eno a mabuni abai be mpaboa no ya no ora to wo so ara no asafa on see socks o friend na no asafa no ahye afa no a box enso won si ti esa di any scent infections na dey ba to bi anhwe no huye kakra na wo no a no manage ni ye e hye singlet man draw ni padua ho why what you say eno ano no kwasi na asem bi wo ho no mu a okay minim how a nimdifo ma permit ewo filling stations aye bie ase they say filling stations nyina benye ewo kro enenne first men kai kra no minim sa achimota de bia ho sore bebre ankosi hwe ene wo hui wo maya abefra community no ewo krom na nsen ya metwa mu fa La Paz akwetema wodi wura akọ achimota akwetema hono na ho aye ayibi kakra me husi adwu ho nyina me sa akotwa mu ho biema ye filling station kwasi ekrom na market na fie na me say na say na mpanifo ma permit filling stations dey na ban ye no aduane ni ade na ewo me say kasi omo ayi ne dey say omo trucks na elodi ebe wura mu
Sasa kwesi me hwe environment no an said de ya de filling station ne hye ho no a akwesi me dwene ho na eyema reho benim se MC nya some explosion for some time no adan shey by say for now no the communities no grow abeto baby a ye market for filling stations and as part of ensure say ye ntimi ni community no ye ntimi ni filling station so mo mia the safety regulations na ba ko amene me say first so koto fuo na say car tenten ba na e discharge a omutimi kura bu ma o say ni hobiem until say car ne be discharge fuo ni nyina awie ama assettle no ye mu fuo ma o because na enso ya de ba ko a e cause sa explosion yes it means say yes you say mistakes were honor Mr. But the last part is I made the NPA boss e share the ko say o mamia the safety regulations so no dey maybe they say aeroplane air fato say dani anim say e bi beti ahwe e be nyankwa but because of the safety measures na was running ya na dey so better to say we am sha kunya nkwanhia so saa nhye ne so mde agu no mo hwe anim so say fuel stations awodo no ebe go by the regulations no mind say em say either every quarter say either before every quarter cra my monitoring team no e to make sure say that nhye ne dia agu akwam wo say wo ye no to nhye we na enkofo do mo saka we no fuel na obu na ye read no o if you 200 pounds e bu 150 amount and then penifun for one ye suspend bi mo and so amen no sha say so improve you believe say I think say hon so eso mo bi no mo kasa because kwesi safety no be ye but say community no anya aware omo ni antiasia ondo also nija yes maybe also on ye hwe no because kwesi e ben yo obi a wo bi in the shop kwesi e ben yo yeah no some me gas no maduane na ye discharge no anhwe ya kwasi anodin eno ya de ba ko me da sese wa me yesanchire mu no na nuanom kaya yefo ya ne ye de wo mafa entitie mu ebi mo aye nails ebi mo aye bag ebi mo aye soap ne niema efe pa kwasi a she graduation gown nyina kama fe but na me gina ha news no mu msi erade ideas no dia maye ya implement it na sabe ya ye be sustain titru ene emeya wo ma beje sa entity ami gina na me ne cameraman Festus na me se we wo bewie no audit ho enti won se wonya sika kakra bi na ode kowo be wa wan fafia kraketo asiso 5 hwe condition ya ewo mu ya ti da na me ka de asiso ane se enne ya omanya sa entity omo fa nko wo mu krom na wo so ko set a business e wo ho ade a omo ya na efe wo hwe wo screen so a efe enfant na ha because I had a choky with our businesses when mo be me assure so wo ko wachi enya common sa liquid soap no bar soap no wa kono ayo bi makeup de amano e wo north ho a me assure se be ne fe be na kono ti mesre se be ye na adwuma we enso wa just the 500 ya tete wo munti monyire mo ho se monyire mo ho a eno na be hempanifo ne de na mo hu se oh sa first batch na ye no hwaniema wo mo ye hwaniema kese a wo mo ye ene yenye bi nka ho yesre adwuma ho se mo den asuafo ne doso akwasi so mo nya adwuma nye tisi amon ntete ya hodo se ya yesre mo ma ne nya adwuma ye reduce unemployment no na e ha dwene na mo nkata mo ho awo ne doso also on family planning methods ni nyina also on condom kwasi enkoye nim Yamfa Ghanaian time the Ghanaian publisher the workata MVTS ya no pay or the deputy minister of information Sylvester Tetefoni Abba Osiba Umia running mate government rubbishes bogus NIB survey they say and say NIB for koye hwemu about nipa qualified to be running mate to Dr. Mahmoud Bawumia.
NIB. Sir. National Investigation Bureau. Oh, okay. Yeah, first name from BNI. Yeah. Okay. Na you say abampen for babontin say obi ansoma omo. Na so we say Dr. Matu prempa twem 70%. And we say abampen for so obi ansoma NIB we say BNI for no. What is really at stake in the 2024 election? So John Dramani Mama Foni Ewa na Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia Foni Ewa ha. Gender Minister pushes for passage of affirmative action bill. Hey, bill was acho. Ambulance case. Court admits Jakpa AG WhatsApp chat into evidence. Into WhatsApp chat nenra. Attorney General Edeko court no. Otemwa 40 protidi asem no agisa WhatsApp chat no. Atum the Ghanaian publisher enonom. The Daily Satellite storm brews over extension of Auditor General's appointment. Mampani extended Auditor General Jumedia Woody by another 2 years. I think so August Nobenya 60 years. Mampani has another 2 years. And I can say a phone be buffalo. Na kwasi sade na ha adwen pa. Me wo ye wo adwuma na mu akra ye wo bi ono so ne mraso se wo so wo kona nimu. Ene ye wo sukufo a wo so awie school wo so wo so beto adwuma no so. Enti de bia na ma unemployment no. E soro kwa na ekọ. Fine wo ye nim before wo ya ade e. I think so what you say. Pa se bia wo no an to so. Me wo bi so wo ho a ne mraso wo se ye. Tisani na I think say no kraka ho na ma ne delay ama on na 60 years ne mwa mo from 65. Why? Sir, because I think say ekoko si wa ambo. No be ya extended the contract. Ni ya extended. Nti we there because minim de pa akapa bi mu asabi. Wona ase no. Because we ye penny na afia. U free baby ya ona say adwuma no ekofma. It means wa amwa. Yes. What impact is she? Yes, no one be na dwuma also because no be so tables no except na yan mo so ya ho aba bedidi and the president we are standing the money what you say say de dia as we 8 years you standing 2 years in farmer no o de because say nipa bi bet fa ko sa on konanim so ya 2 years dia no be 2 years dia no be papa when you finish num say so what me nyama ya 2 years obey say ya no ye de hu empanimfo yesremo. Okay, question of a bogus NIB poll on MPP running mate issue. John Mohammed's bodyguard allegedly assault Tescon organizer. Yeah, news you know. Anya better. Apana pro. Oh. Asumbodi inside one so na asumbodi na ba ko di pie na ho na man na should be there no na who say ombodi 2 am say asumbo no ye 2 but like obi abo ni bibi abo ni bi ni ade opra be mepra but also obi are careful minim de say na eye NDC fonko na ahia ono kokopie mu bi ana o meet student body ni na say say mampani mahama ka bibi okay eno no Ghana ya bono no ka say o mahama oboa obewe so ati bibi sa mahama program ase ena program ase so ho tie so ohwe ho ye hwe ba bia wotie no ena ba bia wotie no a wonim nipa ko atwa ho ahia we nyina yesa mo ye nyina ye careful because kwasi wo hese be mate wona o se na nsa ba kokoro ntimi mpegya opegya enye ye we say nyame ama ne nkwa but nipadua no yes enye no amodi bi atichiri ni ti but see afia the issues yenso ye ti kewimame kewina what ya say be say enye atenie enye say bi opese opra president Mahama no so che na nse pay small case no oboa minim di nti o say ye kwotene bono mi wa mampani ma dada aka ne de e do bi amono no so ka ne de ono no kirem say president Kufuor nye hwe sa e no so kire say ma ba be bi e do bi so de wo boa etu so je bi be ka say no kure so na democracy no aye fe na aye akono na this issue about say esimesi aka me penny 170 no memfu amtene na aye de tese wo kobu ni o tene ye hwem ne be chew na akodem mo nyansa bi anim ye be wiechini aba ba say aban e tormenting crofo ba dia wankasa so ye no se entwe ye eye dia ka bi ma men ka bi obi a kire na dwo no so aka ne dia enya wo de na hwe bibia na be yo de ka bi se entia se de enya ye o eno ano no ka ma men ka bi no wasi wona da so no nye easy we be ma mu a plaster nyina wo we pra he said ba ko share ring
I don't know. But so I'm macho men who said so you can imagine. O man sunny BSR. Or the boy say once I was singing it to Kafra, Papa, Kafra, but next time no. Baby, what say I say, O Cassa, environment and son will be one. Baby, also be the agro. And yes, Yomi and ye, but Sabia, me new Sudan one sua. If it me escape and never be bracing. The Ghanaian Times, the Wakata and Sunni healthcare delivery challenge. Patients stranded at hospitals nationwide as laboratory technicians lay down tools. It's one actually with the Debbie. I'm serious. And no Labour Commission show almost some still almost say. It's a common day no more. Almost say and commodity nominee by aid in see. Hey, yes, Ramo. So only any more, yeah, can say furniture. Baby comes out the corner same. Say, unso mudu do no more by hospitals. Omne sa chomugu a private. Almost my catch of so munyai. Yes, Ramo. Bibi so about me. Santam. And some buyer na yam one said the beer no ya chaya manu could do sa state we and son yet to one because we are there obetua nti ada na wuntu ya mfama wo mo ada na communication no anya adwuma ana ministry of communication no me well ono dey so no e the baby but e was aban o information ni flow no bia nya na somdue because before nipa no yaka ye be hunu ne yare kro no just for collab no akohwehwe mu na lab yi so and I done be wo ho yi no abrewa isu a wo su ne ba wo foforo ne na na wo se ne awo and akra ne ye pill nti ye so won koye test okoya lab technician so ho nti no e ha dwen ya real pa de ni kwan se ya ye toto no ase kra ti ye sra ban e ka bia wo de wo mu bia no tua ma wo mo e wo mo dia ti ade na wo se ye twe ne tan ye koba Intuya na asumdwe. If you have daily graphic enwie na 7.3 million Ghanaians face poverty. Na we sorry ananze because I remember. Na ba. Ne. Same na report ne ba na. Na daily sinu mo so na wom. Na wom so de fofra ba. Have no access to education, health, employment. Ghana Statistical Service. Papa wo ya de what the report ne ba na implementation no like ya ne ko si say. Because yaka nipa 7.3 million ohia enemu no eye enwumasua apomoden ene adwuma no kra na eku nipa no se woni adwuma na wonya we ayampa na wonya we because woni ska na wa pesku papa akọ wonya apomoden pa enti ono no watratra akire hɔ no ma obi abeka kyekira apo bia nam ehso aduro na mabonten ano wato yesi say no wato but me was so call hospital wo sika call hospital a kenko yesi school say no makere best of school fees so boy yedin school fees boy yedin e board den so pengu masua papa ma wo made a school fees so boy yedin e board den enu tina kwesi ya meka di sisuo no say yenkate yen coat no according to yen size so ho hwe ema wo betumi ahwe wo mo dwene wo mo ho ema wo wa keke eno Adom News na sickle cell ehun ade dem say doctor can be about say sickle cell week say this Wednesday no na month no okay na doctor can assembly say eno kra de on say obi wo sickle cell na munnim na mumienu mu kohia ba ne omobewo SS no ne ade na doctor abeche say ne technology akona nim pa enti no wombetimi aye agege ensu a eno sickle no ebi eniso na motimi awo akora oye healthy sa eno omoye vox pop me tuche ma omo kasa yeri nyina technology but so wotena ho na akofo obi a problem ne ho na wankọ wo ba woni problem I think it's at peace dan say ubekwa try technology ubewie because our technology try no eyesika enti doctor kan ne de ba me je vox pop ni tu me je omu di pass o matene o mase me dofo for technology no bebre uni uye AS me AS enkwaware me ni enware de betumi abo na me hu fancy me what ya say fancy yes and a technology na akra so no ni hu sika eyesika because doctor can say yeah but anya better ye bedum kan akra machine edu what you say ti mesre
hunu status about time obi ehunu ne ma de fa hye ho me ma ne de no gu mitirim enti school fees board yo ne board by brana so ya fancy ya yes e betri ya so ni so mo be makwan aha no wasa atri mo be kwa July yeah nti eno ano no mo be call next academic year as in omo be call manim ya wie papa me efa ensi ha wati ase director ubebu atopa ahwe obotom because also pe school papa de ama Jawad. Say na anu odene. Wo kwakan obi ba be ka say Awurade na hwe nipa. Nyame boa de oboa no ho. Na wo te wo twen say nyame be boa beto ma na free sura be gu so. Anya adwuma. Empa adwuma nya. Tu be wie no de bia no sisofo ho na sofo de adwen kase ato ne tirim. Obetria ma ne saa but school fees boy dey. Na boy dey den. I don't it depends on baby awo kan o. Sure. Wo say bi di bi so. 56,000. Em dey say ne modrum. Na say e was won say so do ba ko ba bi sa. Ne no so ye. O say na no na meka. We mo fa nche me. Otu focus ra ne be wo SOS. Yeah. Unwade na emfo. Omo twa cake. Aha. No se ne ba na mfre na damfo no. Ati ase o classmate. Obi a classmate o. Eti o sa kwa na connect ne papa so wo men here. Enti classmate no hia o. Ye ne enti fa man ko school papa. Ati ase ti me sra o me dofo. O se frɛ wadamfo no no megina wo nkyɛn. Na wo kura no kwa privilege. Otumfo ba ye wadamfo. Na kwa no na kwa ayi speaker ma na speaker oba adamfo ni speaker ba akra no kwa no aka je mommy madamfo wo se oni we ye mfa o de beba Awurade ye adom ne ma ko school papa. Awurade ye mobo ntime sro wo ni obetumi ahwe wo mo wo ni obetumi mo education papa anu anu no wo de anu ma akra no a wo da wo beda onsa manyini be burden e meda so ye de si ha agudie mu nsam to so erekese rubodi enai na wotwi ye di nkomo sickle cell ye wie ne ne tie ne ye na mo o wie pe ahosepe to so nkomo bi hyem asemidi ka beba kwesi de beba no asa to so de mpensempensem mu aka ho ye da se pa kwaso ahwa Adom TV fi se wazo ye ye da se asante asimana ye boja ye fieda pa na ha nwene se anya sam ketwa. Of course, a bought again as a weekend say programs are hold draw so gatherings are hold say a home and JMO and Mota Guinness is some of the slick can Abajama so and on as a Jumadi Biaseno or Mat once a cabi. Yes, Malta Guinness. I'm a come on paying in someone a Basan so and bet power betting companies Nebu and Ra. Papa go for this girl honey a bet power and you also found with Jim and Nipan Sarah, one is carrying a go. Austin so a bit more discarded agu botomo a bet power now and the Euros you go so aquanim yeriko yenenim yerin san yechiarada in England just as a cast in the second game of Badwam against Denmark. Amodi Kato Tredekana so Denmark bet take Kanamani 1-1. Spain bought Italy by a goal to nil. Slovenia and it's Serbia and so bought 1-1. Yembonra and Ra games. And on games now. Sunny see a kokoya the groups the more but England 4 points. So basically they are qualified for the next round. Better said the last round of games now. ABC Akko against Slovenia. Better said and that games near Poland and in Austria near ball in Group D. Holland near France. What a game! Holland and in France now finished Slovenia and Ukraine. And so they are so in Group E where you send a Euros don't so ABC Akko and Akko with the Copa America chassis and na Argentina and Canada. And of course, Lautaro Martinez, Julian Way, what team winning to World Cup qualifiers, not to say yes, you need doubt, and say it's me 12 Sanya. But your first half, you are quit, you are second half, you fight back. If you even have friendly games, a boy cry, and first half, near you that Daniel. Guess now for their future and Ama Otoado. So one shot now, so first half now, JJ, Honsan on your Hojima. You can see that we've had two halves. The two games that we played, we've had two halves, different two halves. If I say different two halves, you mean that the first half our performance is different compared to what we do in the second. In the future, I hope that we can begin with the second half performance that we've observed in the past two games. Start that beginning because some of the countries, when we go behind, it might be difficult for us to come back. So I hope that going forward, like the coach said, that we should blame him for the performance in the first half. Not that he made any mistake, but probably he overthought of what he wanted to do.
And so his approach in the first half has always been different compared to what we have in the second. In Mali it happened, in Kumasi it happened. The first half performance was not the same as the second half. I hope that. Right, from our Ghanaian international or guesting a handful what is answer no to it. Now, you feel you could more Ghanaian Premier League anymore and some Heart of Lions coach could Bashir Hayford. Papa or experience pay or the Ash Gold AG League or the Asante Kotoko AG League pain. Nancy our Badwam Heart of Lions are surviving relegation or in some to just say you are born Ghana Hanono and yes so boo and away. What I've seen is that they will allow you to struggle and get a job from somewhere, and they're still watching you whether you can do it or not. They don't recognize the achievement. They don't recognize your performance. You don't recognize your, experience. And so, yes, I would say that what some of us wanted to do for Ghana football, we thought when we are matured enough, because we came to meet Ben Kofi, came to meet Osam Dodu, I came to meet Afrani, I came to do Coach Ade, John Satikofio, Herbert Adu. All those people, they were in front of us, and we were learning a lot from them. And the FA was using them. They were using. So even when we go to courses, we see them. Even if they are not part of the destiny, we say, hey, this is Osam Dodu, you want to be like him, this is an Afrani, you want to be. So we wanted to take this after some of these experienced coaches. But wow, man, someone could Bashir for it. You know, young Olympics for Kachoma and to me and Kale Guinemo relegation at the Kro, Momoko Division 1. Now, more supporters now, I didn't some about two dresses, say the leadership of the club necessary. Some says, see, I know what they call Division 1, I'm some Division 2, Division 3, Division 10. Olympic supporters in some way. What the position of vacant and funny. So I'm tired. You want to record be Olympics yet there. Supporters only a dear go. Minda 8 hours done. Yanim Jabaya, money Bama committee dia. Olympic supporters sit Obiasi on Jai. On the head, your bendy, on Jai Nonko, or offer Babaka on your supporter. Oh, your team. Now for baby, who you see, who top player. Baby and come back. No, your player, oh, your team. If I so big a woman, no, I can't tell you, say. See what happened in big teams. As of all, they have people. Right now, as of all, is out of the relegation zone. The supporters are laughing. Olympics, we are crying. Kotoko supporters are laughing. Olympics, we are crying. 3 good, strong teams in this country. Challenge Olympics. Amaka Mate Fiko, Bamu Fire. Olympics, play, Great Olympics. Oli Dade, Oli Multi TV, Oli Adom TV, Oli Badwam, Oli Rosalinda, Oli It Is Not Good For Me This Season, Oli Black Stars, Oli MPP, Oli NDC, Oli Songo, Oli Fireman, Oli Fire of Fire, just say Oli BBIB, they say the Oli Anya Oli. Only the irrigation is the Abasone and the Yanko Songo Stick and I pay. Man, Mr. Patrick Osajaman countryman Songo joining me or Songo Stick. So and Chairman, then I will my pay. Yeah, more no pay only Adom Star. Only Ubia Mija Pine a year August. Na Yanko pay a year Adom Star, mammy, Krabe. Nese uli no uli adaroma ela chese yigina so ye dey ye both sade we anu kwa no ye August meboa anambwa ana September pacho Adom momi aye kopeni krabe no da be pacho Adom start meka 17th August yeah. Fantastic edina biwie say yira na 30th August na every birthday in that time me New York. Oh, okay. Which is Mount Vernon. Oh yeah, Mount Vernon. Why if you see this Christmas, this birthday there? Enya the over. I say we no Ghana. I say I feel birthday no dey wo ni ma. Oh, David, mayor who preparation. Okay.
Okay. Right. Fantastic. But when you need to party them, also the Kenya Sala, which has a year, let's say, it up sharp 30th August, birthday in the life. Let me be a question. Right. Thank you. Bonfire. Okay, I don't buy it. Just say, what's a comedian of stories, but all the same. Nearby, see for the can and the coach in the can and the crap. You better one more and Sana. Oh, fireman. Oh, Songo, the greatest. Songo know you brutal. Songo no experience. Songo we too much. Nyamin Pemu. Fire bend them all. Unimadina, Sabri wina with Tiasano. Young wow, Yama Unya, young crocro. Young souls in the far unim the bois, the youth. What I say, the experience is always the best teacher, especially experience. I mean, Okuta, the awards, you know, the Jumano. You understand? The coach Bashir for the summer canon. Very experienced coach with brutal. But OTS is you know, I mean, I don't work with my enemies, and it's a problem. Yeah. And your blast cast and this very true. You got it. First half, Kuyi. Second half, Niamani Kuyi is a boys, no. Ya no person bugu Ghana animasi, ombugu omu animasi. Enye coach tatis biya. Utuado no so tatis papa na him for akano. First half, me who tatis no. Me who say second half tatis ni say here Juma. Na first half in Kuyi na boys no who say ye gu ye hu animasi. Ye Ghana 40 ye ba. Ye be ma ye hu mesu ni ayi ye hu abu biya na coach abefa credit. Coach in there, Blasters coach in there. Question mark, big question mark. I mean, first here. Now, me back Kotoko coach. Ogum, he should be serious. Yes, only serious, cry. Kotoko coach, only serious. Now, Kotoko Nenyo Nuntina, Kotoko supporters, supporting Kotoko. When you that screens, you are Adom TV and pay. Most of these people who were happy about our losses, somebody like me knew where they were coming from because of the manner in which I existed. I knew some of these things were going to come up. There's a coin of fast or G League with Kotoko Kase, where resign or call anything. Again, sending a mark Kotoko supporters, Gina for say, or bar back, no, so much supporting, Eti Olusumachisa, na Ayo Mude. Ayan kurasem no wakekano ogum ayan kurasem wa bo season kan poto we na wo bi pa bi ka kire kotoko support say obesisa usuban wo ankasa coach no enye players nko a players a mo pam mo a mo di bi to transfer say maje kotoko be level o say more players kwan no enye no nko ani problem playing body no o expect professionalism a few more. Technical team no so a woody animu no or some professional. Coach I say, oh, send you training with Maufi, any send you see a woman Nimbiano. Oba, now the young players. Udi, Mamunye, Menyewe, Obia Kaniti, Obia and the Rasta Kura Opesuka. Coach Obia and the Rasta Kura Opesu, and then the Biaba. And then footballers kuta woman kasa woman hoodin woman to me woman bobo we say woman contract we are oya obeja otim ono wo eti odi akrokro ni abote despite say yes professionalism ni discipline they all say wo mo kasa coach na kasa mo technical team no mo discipline to say on concern doso enye wa gini say ogum wuntina Kotoko supporters wo ho anase wuntina Kotoko supporters supporting Kotoko first time na what's about o say send ya ye no uja ho cho say unko team ni bi after uji league no anything as supporters bi any aja na supporters any aja say bi a performance nko yi enye no kure obeto Kotoko ye nyina ebeto Kotoko Kotoko ebe wa mo bi akọ esuna Kotoko dey ho club ya is supreme no kure wom oko nyina uji league oko nyina o say wa jai Kotoko na waji league o de unko jibi no sa sama o pese okan ene kan kure se kan kure se ayi tama empayifo a no mo hwe so eboa o ema wo coach Kotoko ji league no
Some people now so person omoko. Now pesi o ye omadi. Now pesi a pam omo. Anything a yes exit no. What I say? Oh yes, shocking exit no. Because a meeting I say only na ni amposa management antem ho ase wo no ma bi hunti. Now we expect say and now person our management no ye pam omo konti. And also so yeah that shocking exit. Also can say and also so betima ma supporters no ebu ofu. Eti ogum se season na ndie na one perform ye wabo league tantan makotoko league fun o performance ye bad obi a waji league da e dey na first time oji league na ne sponsor management no tweko mu fa so enu ye player recruitment etutu no ma boa wansa na wutimi e dey eji league but uyi wo mu boni aye by way of say wo so why is it and I say why resign ukochi kotoko bi. It was by surprise. And at the end of the day, what normal season and koya, o de koshe say, take kotoko na say uja kotoko on after say uji league no. And na kotoko supporters be say we lose matches and I say performance we as a coach na you omo de. Enye no kure kotoko supporter be anu a pe team no down. Kotoko supporter be anu a pe team no kuguo. Kotoko supporter be anu a say we be ye adwuma ma kotoko. So anya adwuma ma kotoko na BBC ye kotoko supporter no ono na dwini nyina ne say e team no so obey management so obey president so obey CEO okọ obi abeba be serve kotoko akọ team no utumfo edia oti ase eti say team no unya chance be serve a na ukọ na team no ye wutum na support team na eye dia team no obepen nkan ko obepese kotoko be se ama wo so why true supporter am wani ati kotoko supporter bi aniwa opesa kotoko lusu coach ni sem no kan why confused why confused oh yes oguma ye very very confused na obi a wo emne bi atwam utimi ade ayi meka say division 1 division 2 any 1 or 2 Premier League players atimi agi league ene ye de na aba afedi e wo see what pam players and amudi players are to transfer na se say de mo ko pe kuku dama players a omo league ni na aba kotoko enye problem but mo budget ye say mo sponsors way mo take kotoko sponsors en ko for say na sponsor kotoko sika say na mo edawa mo de ko market na kwakofa sa players na ba yes you for the likes of top players bit say Chastela mo time na give you mo time you pesa top kuku dama no but sa top kuku da manu ni na yisika sponsors ni sika e wo kotoko e we anu tumfo nko na mu de mu ho eto no so you see coach no e coach bi anko yi no wa hwe no anye ni ya coming season kotoko fo ni mu win na ma umbe pam no umbe sake no more fire ogum ni problem on checking suban anything you see a handle normal what you say aha mpewe ni too much yes sir enko yi mfama oni kotokofo kra because kotokofo no mu po mu team more fire nyame aduma say thank God is Friday thank God is Friday and then 1 p.m. as usual ebe ojia more fire my man Patrick Osajman countryman Songo another Songo stake Diane bet power betting company back when they use course no obedi sika eti afi wa mo akachiti kasha no sa from bet power eti omo swade asore kra betting companies in Diabu bet power ne pabne ne pa and apart from win draw lose no other options bi wo mu abetimi afa so de diska nya say win draw and lose to penny go so pe other yellow card first tackle more fouls more wan chese bet power. Now, Malta Guinness, almost okay, one of paying that, yet in some no war Malta Guinness. Almost so, you may go back, one more 7 Ghana, returning in a video, almost slick canabano, or Sakabia, or you might not say, and the Kanikapa, be a best malinity pa. I'm going to see a concom my idea, who can see Brewer now, pay or Pedro so Sergio, Manicho and Bernard Padibuchi. I am a producer's cash and so watching, non do a bob pay more. Channel pa Adom TV so you're the sports star na bebro tiana wabomode ahwe bi kai se wode nankasa beka kejwa no ho ereka du body cause wa na hebedwam Idase ne so memu akwa Badom TV bedwam health tips eso simenum adwara de besi fiada na edi nkomo ahwe apobodin mu
nene anana wotwe mu nyina no na ye kasa fa sickle cell ho ye suade pa nene no ye ba be hwe kwan a ye bebo ya bra boyie ye beboa yen ewo ye condition no emu antidina ene embewie ene oba na so ye mu akwaba na na ase se obi wo sickle cell condition no bia kwan be no mfa so live na aduane die mu like lifestyle no enye say yo inti no ndra ye hwe say ndro afim afi ye wonu ama ba ko mienu bia broni friend lifestyle modifications edemo ni edi kan eye nsuo no nti nsuo nom na eboa ayete se wo gata mu esi no hwe nsuo guma na eko saa na moja no so epepe so nti se wo num nsuo na ho nsuo area wo se moja no be de be pepe so nti nsuo ya de ba kwa ne nioma eti se nsuo nti ye hwe omumu duro ene omumfie no na doctor no kasa ye cheche no be ye be kire wo nsuo dodo oso wo de ma na enye nsuo nkwan bibia eti se nsuo ti wo ba na onum milo onum kube nsuo onum nkwan bibia eti se nsuo bia ye kan ka ho ne to sumienu eye aduane sickle cell fo mu ne aduane poti bia ye de mom omu di aduane bia be pe aduane ko miensa ne nyina ti e woni e ma ye nyine no ye nya fie nam kosia beans mu ene e woni e ma ya hoden eno ye starch aduane wo ba yere wo mu ene ade na afi fruits ene vegetables to bi o sickle cell no odidi a wo so nya kakra efria afi ne edi hobi awoba na se ko mu ndompanima etimi ma pains no eba ti be ka cho se awoba shakra na tare mu yedu e show ba sha na tare light into dressing no eti se ne weather net no na wa dressing afi sickle cell ne malaria enko ti obi wa sickle cell unya malaria be bubu moja ni nyina ti be pese ode oba ne betum tuntumbo ma na wo be spray edem ho afi ne edi hobi eye clinic aye de mo sickle cell to be was sickle cell yes or yare pe no hospital there be or say wo back clinic no say na be yare ni sunsu aso ti say stroke no any problems ni na ye betimi aye de I screen am o say na be a problem no emba ye mpese wo beto eduro bia wo drugstore ma oba no yare a ye nko drugstore ne to sumienu wo nto wo ma oba no ebibiduro bia say na be ye be say brebo no yempese wodi beche wadwim se me ba ne de oye yarefo de bi yempesa ni panyi mu no afi undware wo ba ne nsuo nwunu bebre so ni mo yenwu na betimi de pains na ba ana nsuo ta na nkra kodi mu agoro no ba pe enche bi ebe ne ya ana se swimming pool a wo wom no wakoda swimming pool ne nyina ade bi be de ebeba afi nkra no omutimi di agoro ti se ne akora bi ade na emo pese obra ogina home na wanum ni nsuo no nti yempese wo be kaka akwa na mo o ti se ne akora bi ate ne oma baako mienu we ya maboboso ena o se awofo eye ma akọ school a obetimi aye pii nti sa ne oma baako mienu we ena ye pese omo ye ene ne a ye mpese omo be de omo be ye se ne be ya nipa no na pomuden no ebedimu na yare no enha wo ka we ne nkra ne de omutimi manage na omudu omutinsi ho no no a I don't know say ya na omo bread ro ne no mo se die yo sa fo no den e wo so ye kache omo nti omo madru e bia JHS na SS because I hold more live by themselves nti ohono nti ye ha no ye wo clinic ye ma sa group no pe sa time ye cheche ya re ni momo because abe no ma me no ntimi nchesi ni so be no na edru ti sa be ne cheche mu chom se kwan we nti na o ma me si de bia no nsu kwan we nti na o ma me si de bia no wetum o man kasa ti ase safi wati ase because any working and your boarding house ni de obo edru no be packing nyina na odi aba to omo anya ba pe ubi so mo se makama no no edru no ma no na afi yatena se na yakanti omudu baby na ye cheche ya re ni mu kiro mo mo man kasa ti ase hu se o se na o se me ye de me ye se ni se me ye de me ye te no ne kwan ya fa so aye de ebo mu e da se na wochi wachire ya de pa ye mfa hu si ebre se me ye be sa ba onchen bi na ya be dim komo foforo eda se papa anti Diana Juma Bedu wo ye specialist hematologist wo kolebu na wochi money edim komo afa sickle cell ho edo so yie tie bia wo hu bibisa fast braha no mo emo fasedama endpoint homeopathic clinic ninti enadwumadi ye de ba kolebu a ye dim komo a esefata say free 0244867068 ya bia hawadwene yenkoho me da team nyina sene wa oje breshe ye na wotwe mu nyina me de afia amankwa tamaklo na wotwe besimu nkwa hoden wo ho a ebesehia da
Erika Siedi Bodi ase se wodi agudie mu nsem no abrɛ wo wie ne de health tips no enso ɛto aso na wɔtwe se wo kan ye ho anya me Israel me sure se wasuade afa sickle cell enkomo a yedi na wɔtwe no mu nyinaa no kan ye ho da memenda ɛyɛ ɔkyena Nyankopɔn ɛyɛ adom wɔ enkwahia so ye beto aso ɛwɔ hɔ na obia hwa bɔ no ho ban nkɔfa momye mmese nneɛma ne bewi akyire akonya ɔhaw ɛwɔ mofra wɔmte wɔ mo baabie ɛso yɛda ase papa de yɛdu so nso yɛba bedi nkɔmɔ afa apɔmuden ɛho saa yɛwɔ nnura ahodoɔ bi a ɛboa wɔ apɔmuden kwan so Kelmade Pharmaceutical Limited for ɛwɔ ha nnuro BC 54 56 ɛwɔ ha a yɛde emia yɛde hye kuro so ɛmɛkuro wo ne wie a ɛyitwa bia nso afiri hɔ ɛne nnuro ahodoɔ a ɛwɔ pharmacy shops ahodoɔ ti obapa ɛwɔ ha mama BC memo akwa abɛ ya na se bibi abɔkɔ deɛ last week ma me se opa ya to wonka ɔmo fa nkyɛm sa ba yɛ se bibi ayɛ kama mama BC abɛ deɛ na yɛ se BC 56 ɛno a nnuro no ɛne pal leaf ɛho nkɔmɔ na afeni aka ne yɛntie o anɔpɛ mɛda matiefoɔ ne mahwɛfoɔ ase na mada wo so ase dɛ nkɔmɔ obi bia a wɔhwɛ me anɔpɛ anɔpɛ sɛ wo hu me a media ne mama BC ekuro manager sɛ wo bɔ mama BC a na ekuro bi akadan sa ye kra nnuro efi India man mu eba oman mu ha sɛ me se ye kra nnuro a apɔmuden adwumayɛni a onimu nnuro mu a friend Kelmade Pharmaceuticals Limited ye kra nnuro efi India man mu eba Ghana man mu ha ɛna nkuro bebree eso nnuro na who say isi way na enne ye beka pile leaf ointment ene ne tablet ho asem ena BC 56 cream a eye ekuro bia nkeden nti ya nchare ho no BC 56 no eni sei ene tie haban ene ye de aye side effect bi eni se ekuro abeda wo nipadua no akwa ababia eno ane BC 56 cream enchitwe wonase se ekuro no achere adimfie se chese wuntimi nka mpenifo beka se ayekusi kuro tisi eka ekuro a ekuro bensa ye wo closed wound and ye wo opened wound na open no ho asem and ye ken se eka opened wound a eye kuro a wudi weni ehu se bibia show una ho atwitwi ana atiti wenya accident na ekura beda ho a enwu ekuro bi a sebi wanpɛ ho asɛm anka a bacteria akɔ hyemu a ayɛ ekuro kɛseɛ anasa wonan na aho apai etimi hyehyɛ broni bɛka se cellulitis ekuro bi a fa BC 56 cream ɛto so tew na yi na efi hɔ ɛna na obi frame ɔse maame nurse me say yes ɔse eduro no me de to me nan no so a eprinsuo sa me se adi sansio ni nyina na ewo nan nim ebenwini akoka dompe no ɛno ɛne yekoma wo ye test anasa scan e friend Doppler ne yehu se dompe no ase ɛhɔ na amputation eba mu no entwen masamre no nso eneska ho ayedin entwentwen so afei ye nuanom a omwo asikyire yare I friend diabetes se wo ho no mo a yanka se emra na emum enya abade a kona kope BC 56 cream omo no se ekuro beto omo ho a eye very rapid ententem so na ekuro no aye infected esianity bia omo wo mu nti kope BC 56 cream efatu ukuro so eni Kelmade crossing aye yadom oye promotion promotion be end August okay nti utobia ye de bia kan kane no ebo a eda so no wateso sene ebe ya bia betimi atobi ena na oba ahye ye ho sene nkofo ekuro ayo mo chese eno amekwayare sabia kese maame krofo bre o ye nuano mo bre sika so ni wa wo de to eduro no nti na Kelmade ateso ti kwana kope BC 56 cream ahaban mono na da so eye natural side effect bie ni ho
emfa ho ne sane akuro ne tie wo de to so a wa obehu say yes ma me asem a na wo kan no kore nkrofo ayisu adanse bebreba emre ne nti yentimi mi ahoma ma omo mfre ni adanse nti kona kopa BC56 cream afa ye fi ho a ne ye ko pine leaf ointment ne ne tablet eni obi akoye edigedin no de ye yi eno ne pine leaf eye pine leaf say na tie pine leaf pile and then leave. Aha, emo obi mfa bibia en na adaw. Oyi ebi ma wo na enye we a enye. Okay. Pile leaf ointment eye koko eduro, koko na esa. Koko ni ye wa inflate veins na ewo rectum ni mu no. Sabe woto bebia wo gya wa nan ne duro ben bi wo ho no mo. Koko ni nya be ye wa ukọ ejanan bia wochim no na vein no anase enti no na ehuhu ebe pai afa sabe woto bebia wogya wana afa de anus na afi de ohawa aba ohawo na ebi ni sen ebe hyehyew koko ni nya be ye wo ho no ma woto ho be hyehyew burning sensation ho be ye wo ya ebe tu moja eno na wodi cream ni ya tew nti eye ntafo ye wo tablet a wo be mene aye emu na adwuma wo mu adwuma na afa cream no wo de aye so menkyere ho no onu afa wo trodua na fa number 055 266 7712 and 059 855 3075 Rag pharmacy bia bisa say me pe BC56 cream and I say pine leaf ointment and the tablets are omo be ma obi ene ura pharmacy na se wan mo edoni dia na wan kire na yi ya ye be yi different one bia ma wo se me pe cal made de no ahaban mo no ne edifi India no eye awon wadwuma no mo ma me enu bi koko ya miken akankrofo bebrahye dem koko eye yare bi a ehu se eye wa wo yemu betim ukọ ejana bi a eno ane chim sabe awon kan wo ye den watchim awon no so kan wa chesa akwala ne ye ready se oba wa ma no push kura wotimi ba na chesa wa ye ready enti ma koko enkoma wonchim na manfo ko ejana bi o ma ko brunwia sabe ye ni ko suya di bodua enti pe pine leaf ointment ne tablet edro ni ya giatum FDA giatum enti enche adaka ase woto a esuro bi anim ehu bi anim tobi na ko wisu ne hu papa ewom afemi bobo miaye bebre bi a okọ a obenya bi okọ tudu ye nuanum nkramofo asori dan ho a obenya bi adabraka opposite melkon obenya bi na plaza okanshi Elohim Adepa house ashama opposite menya krobo Madina opposite rural Malcolm Madina opposite Malcolm obenya bi kokofo dua Gapsin pharmacy Bano pharmacy Sunyani Greenlight pharmacy Mose pharmacy 6 stars pharmacy ewo Sunyani Oko Cape Coastal Buse pharmacy Sankotes pharmacy Pina Herbal shop ena Ashi pharmacy Kumasi Costa pharmacy ena Freddy Mens Obuasi Smart Herbal shop yasia to fa akọ north ho ukotamalia Pinky pharmacy Joy pharmacy ena Goodman Western region Escora pharmacy enkran hakra yasia de bi aka ho uko dodowa aha uko mami tufa enkomidie mu ansa na mabadodo wa honom oti region omo freye pa Muse pharmacy okay Moslin pharmacy enu ye oti region and a Western region Escora pharmacy dodowa uko dodowa Gojis Lances chemical shop Gojis Lances chemical shop eben Sha Rural Bank honomo around ho ubenya be meka dodowa ena David Joel
pharmacy ewo dodowa eben akoto house ehon so ubenya bi me nuanom krachefo muntu fa enkonkwanta mokonkwanta Muslim uko Muslim na ubenya bi Mr Moses ubenya bi mi ti numbers ni mu bio 055 266 7712 and 059 855 3075. Yada say papa panti mama bisi no free Kelmate Pharmaceuticals Limited buy and ayete no en kano ma men komra sisi e menche na yatwa so mo foforo so ho ye ba e betwa so. Yada say papa na mewo nkomo biom nso ha ye ya pomuden emo ensem the demon chaser yehu na che papa dog say bibia boko de bibia boko na uko una nanom ho wo bi ekrondi ni se kra nkranza yefri ele kranka sa kranka ne nkranza yefri ekokeka nduro ni bomo ho obende ni obede wamiem yewo ye de nyame ase papa yehwe enuro ahodo ne nyarewa ahodo a ode esa ye da ahwefo nyina ase na mi se oti enkade a na kese asomdweni ahoto na eba amawo se wo yare a ehun hia se wo de wo yade be chinchin ba bia ne ade because ye ho no dwumadi a nyame nam yeso ede enhaban no edi no ene na bofo se ne yesitie no eye different kra na obi beka se na o pakan Mama papa ebia unti enkada ebia wonhwe yeda ye wono no ti o ye nya duro entimi enfeli Ghana ni wiase ba bia obi anim da bia ya meta kese gise achachakwata ena kompo eno pe ene ade a Dr Sharp onsa ewo na so ye ho na pa afre no ya de bia wodin bia no a ode beba ono untimi mo no mo nka se ya de ne entimi nko entina yesi inso nkronsu ntini yekum abo akinye ntini yekum so nkronsu ane ye hwia na hwe mediskato so oba na me se 70 ansa yade na mama 15,000 cedis 150 million tetede no meba anu mo se wo mehye obo se obi frɛ wo kra se ebia wa interview me wo hwɛ wo program na odi akire ba ya mehwɛ no anye ya se me se mama 50,000 Ghana cedis obi afrɛ wo what TV enya dia obetima TV 50 years kura me do anu abi nsida what na me chono ya wa duro ya adwuma ne ye ka kire no ye nim ade ko dia pot ya ye ka kire emfeli enke ya metra no mo nkasa ansem no da bia me ka onke aso ba hye so obi akwagilo a odwane dwane ahemache ne anadwo no sa na tie bet ya duro obabatam bia no obaba bia me ankasa me wo ho untimi ma a be two occasions ya untimi ema me nyame na ne etie ne se da bia no me ya adwuma ena enkrofo mfa nche o ma dwene mu se me ma aduro no Dr Sharp the demon chaser no Dr Sharp any demon chaser ne ade ne nyina o pe bia gese maso ye ho ka so a me mfa ma aduro nko out nkoton uto aduro bi na de sa e wa bontia me pa twa nya me de ena wa 20 emfa ho asem mreme ma de bia me ye bia no me ye ewo kasoa ba bia me wo no sa na tienti atiefo nhya ne nso pa ebi mutimba me na o ma be ka o ye tie o ye koto ayi bi demon chaser anye ye enya me dia me pa twa me de ni nyina no me ye no wo me ho me de mawa entimi mfeliu sane ye kan ensem no ene sane ye ensem tie no ma me papa apolitifo ne asojafo ne empanyimfo a worders ni ade a eba ye ho no wodi wani betwa ehu na eburu adwe ne ntiase so ena obi ehu se ye dwumadie ye dwuma ye de no entimi emfeli se obi entimi nka ye ho asem bane ewo krom da enso so no ye wo TV stations and radio stations bebre so ye adwuma ye start adwuma ne ye organa anum na ache ye se memedie minu ne megita eni ahabane sane esitie ntino mesi sama ye aduama mede usika ma okura no san frɛ na gumanim ase no bia nse papa we kura no sa woni aduo na what ase ayese obi azan se wan stop no entempa obekwa animu aye azan no sa
mani baba mo so no na wa wie mo fofra anase popra enti me se me de doma anya ya Fre TV na ohwe me so na no me pa acho nipa anya nkura wa Ghana hanum obi anim ne ekọ wo yade we bi entina ho fabra na tie ntimi nsa amawa yesa na nkwa yadusi ka ba me be ma 15,000 Ghana cedi san Fre TV show no bia so na ka mo obi ante yesa cancer mane ko ulcer pressure diabetes yesa mane ko me mo diabetes eduro se sie ya wana wa me mo di asikire ohu antowa me pa acho Fre me ma we nam bibia ma duro nkire hwe me pa acho tie obi wo any problem yeye me pa acho fibroid yeye cancer yeye ulcer yeye asthma yeye stroke condemn one nipa no aye denden wo de wagu ontimi nyahwe na no tinsuo me pa acho de nipa ne antimi amana ansore emfiri wiche mi se mo pagya no so te wiche mo ansore anante majestically a wo de hwa wiani mase we kura no ohene ba ko bi wo se menim za no se chance be wo no ma opeso obedi adance o ye yi what ya se stroke condemn one kura ya hwe no ne ho ye kura eze enura obai obo life sa se ne nante obo life sa ena mbo ne mrane na o nuwa ene nsa se ye me se yes na gifan se sa ye be petam ne de na ba no nuwa be kan nyame enam yeso ede haba aye de be aye ede ama no na menim se kwa na ye wo no msa se ne wo time na wato ai se wo sa de ane next time no mu be won se ye de no be ba no no aba be kan enum asem sa na tie ma me papa entina ekuro da ho ye yama wa ekokura ebewu wo ho in heart kidney problem yama na nkwa ye deceive your friends and public ni bibia me pa cha no mpori ye see a police vote me chia tum because e ba sa na ye criminals pa what na me kire na say obi madness ye hepatitis ye hypertension mojabroso ye award ye obi wo breast cancer ye okwa private ni kokwa bupie ye nioma bebre because of haban TB tuberculosis and na behwe obi a o TB a wo ma declare no ye ma na duro kura no enuru enagalo na ama wanu maduro no 4 wanu metre na obeje 4 that TB ni nyina agya kura bet ontua ni sika mienti no ye gozo ma na duro Sanetie enti obi a hye ne so sa wo yare a wo de aniami tuufo ne se wo pese obeboka ana wo tena no na oboka oba anya de a mete so de ama woni amaju ana maju ntinu obeba no aba ntempreko oba ye ho oba no maduro wo antowa waju sika wasande ko baabi foforo na eba mo ko kina baabi anu no mebe hye o sa abo no yenim ne ye na si so ni adura ekitae sanetie na maame wa moka aha ho anse wusika kwa me pa cho wo de yade na te se de a wo de fa brai ho na hwa ade ne ya modi ewo paper no so no bia ne ewo aduro no bet bi on ma ne e man ho kwan obi a TV station ni ade bia ne ho mra wo fra ne ase betima ya ma ye ntimi anya ma me pa cho ene na kese ya fomo bia na nya buru ni bo free nkran sa ye free ne kraka sunsun ne tumi ne amode a hyere ma Dr. Sharp the Demon Chaser ebia na nya ne wonum na ode ba tie ye waka soa wo ba ho afa ka soa ka na siwo overhead na se wusi o ka so overhead na se a nyame ayo adom no wafa ka ekwo new market no waka so besu ADB bank wusi o ADB bank ya ukwu anim kakra bia on sa right fitting shop bi wo ye no mo na share wo everyday bia me ye adwuma me penny pa yi enti no any am 20 me consultation bo e wo fampa e 200 Ghana cedis ya de ya ade a anu ade pa betie consultation sha 200 Ghana cedis na wabo am for ya de no oba na obo na nso a me wa duro ntimi de duro no be ma na wo ya de ben wo tua ne kakra me pa cha ho antowa afidie kuramba bia chechira bo an ho na eja no fra afidie we aso na kanaku ye nim ase na publish ya me pa cha fire to TikTok baby a se sharp kura no sa woni aduro sa woni cancer duro sa woni ayi wo heart aduro sa woni sa ndoro nyina me pa cha enye ye ho tofi akwa me pa cha ebi ntimi nsida sa na tie ye number se no na wo TV na enem no 0266 14 another 14 6 9
0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 when your WhatsApp 020 489 74 54 020 489 7454 kan hu se sharp aduro mesi yamfa bi nkwa abontene nkochini obi de ni bibi china me pa cha ye wa akwoto ye wa asema me ma aduro bi ya no wo obolega kura oba abrochirefo pe na esa ntekiti ni ade ntino ye delivery de kwama omo wo Ghana ba bia je so oba ka so a anyesa na obi kwahye ba bi ka se de aduro bi ma ana ma de ba enye emfiri me ho Sanetia. Yeah, that's it. Papa Panti, Dr. Sharp na yete no enkano eno wakanitia no ntonro no wokem ewo babia. Ne mo connect na ho a ena wonsa ebeke bi do abobo so nyina no wura ho. Wanti bibia se ane number de amount freno na jimo enchiremo. Mama first da ma Franco Trading Enterprise phones papa pa die. Won fie ne ho ntie Nokia na ope Samsung ne iPhones ni nyina Franco Trading Enterprise ewo bi. Or smart TVs and so ewo ho. Tabletop fridges wo ho Franco air condition wakwajo de na kwajo de no sisia we are per CCTV cameras na fa ball wo office be bia Dr. Sharp say wagene de da obasa agi bi ma kaka na de bia bobo ni fie ne office sebe ya be bia onam bia wote hakura ohunu ne yekoso ewo na chi Franco Trading Enterprise one more ene wo ne number ni 0246 422323 0246 422338 0246422338 and 0555 939311 0555 now on a Franco Trading Enterprise edi enkomo de do so no abusuan edi won mo awoda nti yan wish wo mo a happy birthday. Yes, so Edinburgh. Currently, with a gospel singer at the Ghana era international marketer, none other but Team Eternity. You'll give it up for them, man. Between the Sandra or Heme, as you may Adom Entertainment, I mean a Ghana for Chimoa. Straight up. Where do you or your guy? Sister Sandy be a guy. And you're back where trendy. And young back where the Yako market a honsem do supua. Ay! Now more I meant to pass you. Chain Shadia Bressisia. Sunny and Rano, Jadeba Faso Busia 40. Way no, I quite never seeing in a business be a film. Ain't to Kwame Mickey, what a Roma, caught to know the room. Na yengina ya metina ho nti asem ni bi because ye pese ye hu ni ti ne nan ne kon senia ebeko enti Kwame Mickey one of the old pioneers, big respect boss wani wa ye adwuma pa munni Kwame Mickey na wo nu so enti sa Gen Z generation munya aboche social media na so wate say na Kwame Mickey e dia beto honom wo chema wo see Team Eternity. Now, I see defect song sampling copyright infringement. Say, madam, greetings from OFM Computer World and the Bridge Group of Companies, Ghana, Nigeria, and Europe. Please, it has come to our notice that Team Eternity Ghana has included, reused an element of my client's pre-existing recording music title, Defe by Hallelujah Voice, from music producer Kwame Mickey, else in their composition without authorized by the copyright owner. Order for Mami monitor for unity our mouth. Kwame Mickey problem na the word defe. Now because social so echo can be quiet research. Me colleague or Hit FM or what Joy FM or they say
Kwame Dazi ewo nsembisa bi ebisa kakra na Kwame Dazi kyeremu a defe no ya word a Kwame Miki na de baaye ana eda Kwame page kwakan bi eda Kwame Dazi page of Facebook osi defe no ya word a Kwame Miki de baaye ana ye twi word a obi abetimi afa we akoye heated argument ewa agopama no so hopa obi e ka ho asem a ebi mo say an team eternity we a ebi say we na say it doesn't sound the same uko social ne so a omo nimde wonwum mu e kiro ma adwen say we nya de a copyright asem bia ewum e na uko social ne so a nimdefo bi so ka say wo ma wi anwum ne because men hia nyame ananka obonsma ye mi defe Oze Minyanu me misi munja me wate na me nkoda nyame asio defe yetimi eternity for no ozo mo ye no hip hop steez bi omo ye no sa cranking oh my god ba se mo ye nje mu a mepese be die kire ni ama lawyers abem na oma ye den oma cheche because ase mo ye serious issue obi kra ka wo social so say team eternity to nyom so nyene omo open gospel for Ghana has team eternity for the back home. I'm telling you. Sa group we omo back most of the A-list gospel musicians. E wo kroma say. Ti afa no banya hit song. E na mo ba ananse e den. Ni nyina mu no ye be de eche ni ahwehwe because we the low assembly of the hard SU into mo man fancy aba say. Ti mo moment was what. But we dem mo court no meba. Na be try report ni nyina na yesu mu asempa. This is a very serious issue. But peace and love. Abusia enye na si nkwa na afi obebonyo mama mahama enye na si nkwa na be campaign so Nero X okay no okay Nero X oh she odi anko for release campaign so ye nyum tuni na se mre ni nie na nkogya bi ntumo nkopɛ kakra wate nkopɛ kakra mi akra wo me ne kra me be hwede ama party ba akwa hwede me de be wo me mo me bisa me na ye nka mo lyrics nkyeremo Nero X yen ni na chada de obi amonyo ma no freedom party no obi anya bi ma no mayembo Monfambra, why? The election would not produce me beside the BBC. Back with now, she want the expression better. And the Nero X say no, you chema motivation pan there. La Jana, a business and now do my hammer, sir. Mama, you judge mama, or penny and a permit show. It's almost ba. Aba so far, my hammer, your nyum na see. Sanyum no anyuma other parties for gina edesa na si so awie bi odeba mu be de anengre nguni kinini rade obe kele no ye gide de be sara live echabusu Adom TV ya wato ye ntino ya ka jeje na real quick no ti ade ma me be sisi a good news no asomo Tiwa Savage I can anum asem se rema ya akola bia odon pay na usa ohima lab nim age usa now feeling afa no waze entwa so tia wakro obi nto ne nkrama me na mentwa usa sase o be me bia ni usa o hye o de kwehia no na wanya adwuma ne ma wa ti no de ma me so aso real quick Adom TV si ade a yeyo ye frɛ o si ade yo Adom TV je ne wo adza oye no wo be kai sen Shoma season 6 afi dia yede to manim said di obedi nkunim no yede be ko country mienu proudly sponsored by Adbel Travel and Tour. Now him Paris na edi nkunim watakoko so nana ene nyame adom ene me ne wo ka say ya o him ate baasi mu a all bank crying o him betina play mu for the very first time HM ako Kenya na wachem ako Dubai. Yo, give it up for Adom TV. Baby girl, I to say good morning. Oh, him out to me, good morning, baby girl. Nice to say. Say, I want to care move by here, fa. Uba crowd, who quite here for him. How do you feel, baby girl? Feeling it to say. Okay. Now, first time I bet not play Muniana. Why my first time I bet not play Muni? Okay, into Uko Kenya, Nairobi.
na wakotwa wani so ade adwodwo ho a next trip Dubai assemble na wo catcher Adom TV and Shroma Jumedie no. Hello. I saw take care mobile client, network, since any just summer and a payment in Nampa dear or Hema Perez winner for Shroma season sort of what a Benjamin Sim in Fonina ye be Chadia Mane Mohano. I said I can see a pan, Adbel. Travel and tour. Nani pay see pam and come Adom TV for enkanka and a well-be Kofi Ampedu. Come say anyway, and Ampedu break the virginity of my passport. We are traveling. Boss, I mean sure be brave. Why you need night? So no, I can't Ampedu ever say. So to Quay Kings in Okumina, what the other pending. Ye hear US, ya come on pay osmosis mungina. And you know, ya the updates every free Kenya ho, Nairobi ho, near the update a free Dubai honum. Abremo hima wasa so. Okay, na me be say somebody na waka cha Adom TV for and Shroma Jumedie organizers no then na waka cha omo. Oh, hima me say network no take care mu na mboa. Oh, hima what me kan? Oh, network. Why my earpiece what na kasa free be free earpiece man from fam earpiece na one men kasa of phone so directly why afei na me take kasa ni ye me se dey na waka kire Adom TV in Shroma season 6 organizers. Hello. Meet you. Meet you, Dana, or country Adom TV and Shroma season 6 organizers. I'm so on to me. I did you ever say a chairman in an say or him up arrest the bus Musesia or back to the airport to Kenya, Nairobi, then to Dubai. Adom TV. Ya wadzo ye dodo. It was at next year in Shroma season 6 when I say I'm pedubu for bet me a US amount. And Shroma season 7. Mon Badwam auditions ko birth certificate na your passport. Na Badwam ho season 7 o mene kwadu no anka de bia we ginger no. Na bua woni no se wo ba season 7 because season 7 we kwa na go 2 countries. Season 7 out of 4 UK ni US ebesu. Inti no oba e wa talent Adom TV e frefre mu preko na wo ko so ahwe Adom TV yes start auditions na dates ne ba bonten no ababi so Hema Perez season 6 straight to Dubai yay for business class we make catch of Ghanaian community say wo Dubai ye be ya ho se perfect ho ye be ye bisanwum for Adom TV ba with full force inti mehye hu ye ya tiem mo wa zo ye ne mama nsa so line no Mammy, I could see it no be one cramming every Mefros is here. Why? Jabusia, Yabada Ghana for say, Adbel travel and tour for say, Omodio Montuma boy Dima, Jeko ni say. So keep watching Adom TV, cause Jenna Jawo Adza Oye. Maybe best see na mama musu cause trip no say o say. Oda pa pack you near mania there. I'm very guy Jonas Waha, cinematographer papa, Kewa ha say, Kens. Baddest cinematographers ever. Multimedia or more has say. Osmosis, Frank sound engineers. Well-back Kofi Ampedu waseda so. You'd be free Dubai, bro. What? You pay be a catch me. Mamma Diana boy day. Why? You were ho Thomas or Kevin were ho. Yadamina must say. Hey logistics GH me. A share kama wigi logistics me could shame ho. Abe yet I was here where me are. I'm in Dubai. My crowd, nyame atoma. Here beshia. Gracias Montero. Mam kakasa for bye bye. Rebecca ne sa da bia. Senior tiena ne Rebecca no. Yemfa bi enka ho na yenyi benso emfa mfrimu. Se ya ne Rebecca no. Medeni yakwasi ensia. Asemi de kabre na edresin. Arapamino di komoto yam say the cambo so kakrabo cry in a media review about the NPP TESCON executive
nipa bi esuso mo ye ND state tafo akɔkyere no abono because of asɛm a ɔkɔkan. Now before I call into the details of the assembly nankasa no quickly yɛhwɛ sɛnea Adom News capture asɛm nyinaa ɛde fɛ na me kyerɛw ne ɛwɔ no. Bisa Manyoko John Dramani Mahama ene kwa kasa wasiye na ne kasa yemu no waka nsɛm bi ɛfa Dr. Mahmoud Bawumia ho ene nam so a ɛma saa abasabasa yenu esiye. Ghanaians are in dire straits, and this is not the time for comedy. This is not the time for concert party about passing a mythical steer to somebody. Nipa dodo no anu wonum ewo nhyiamu na se no ebo won nsem ema Franketuni ema NDC Amanyoko no esan se ensem a woka fa MPP Amanyoko Franketuni ne ho no na wonum enije ho pa nanso domfrefo ema Tescon ye MPP kuo ye wo school mu honom no nani anye ho esenti na naboache bie na no ka nsem bi a wonum a wote ben no no eteye na naboache ene amani boni etwetwe nkomo no na wode bandage aboniti ama ne nsanso edantumem na wɔkyerɛ de si airport ya enam so mamanfo no tugu no so ebro no ne nyina mu no wonyammo policefo amane de o make is comment no na NDC for no mo no omani age no mo bo mo nsem. So I also said no mama we de oboa na wo bury nti me ho na matwoma no eba bia mete nti unso odene nsa kyerkyerem so ma me warning nti sometimes na the former president kasa nti na me so mpese bia mekasa na bia ho akwa dedede nti me yusu me nsa na me ye sign say de asem nti me bisa nsa de asem na first lap ebae na de wi ankofo na chante wa bonten one way a say mama kasa wi a on be bawura ha ba ye enema ense because almost say kume nti me so mete sa ase na me ye mo hye na me say so me sorry di nachi say nka me kope baby na me de me ho atete nti me di nachi na ye pie fi auditorium ho na another slap esa bae nti obo masunu na se mani so aye metum nti me hu yan say obi asa akekere me nsa nti me kra empaja obi akekere me nsa me no nyina akomachi sei ene de obaba no obi bo me yam obi bo mani so ni ade ese amene mo kasa sisi ai me bie me ha no mo kirewa ebe on because my hernia operation ewa sanse mu nyina mu no MPP Amanyoko ewa santemanta mu chemu se wonom ene nye ho kra Paul Yando ene amane boni atwetwe nkomo the aya ne say ye ko hospital wo ekosra no ehwe se bibia no ebekoye because ne nkwa ho ehia ye na ye hwe se results no a ebe free CT scan no mu beba no eti so ne esi enie. It's so unfortunate. Asem no krenda ona wanka. Ye better na hu say ya. Unfortunate in a sense say. Se nipa na de mpokra no is na e cause distraction ya. Ne say ye manipie. It I quite remember I think prior to 2020 elections. Former President Makoba bi sa ma emso waka asem na obi ye de just what catch and say send ye make wo hwe no wani enye ho a opani free akọ simple it's assuming say a branch na small kind no send na quote unquote a cause nuisance a destructive program na e cost no dia then organizers know every right say man appear because ultimately my adwumadi ase e me destructive program ayeye. But see nyina beji e watum say kama me ka bia mamu ne yetim no be kana sem na me fi say asema nipa no eka no enye no kore no me ne to mi bia se me kwa kopa na sum then ye ka so trodia it should be between President Mahama and Dr. Mahmoud Bawumia papa mu asum sa. Dr. Bawumia calls Mahama the incompetent one. Now President Mahama is calling Dr. Bawumia. We are not in a joking ceremony to demand for the steer.
eti e ka so tro de a e komo mienu e na ka be papa mo asum tede ntina fiedi amanyo sene ba bedu sa mpempenso we adan ye saade we ena me bisa no pan se eti wo a wo ye saade no sane ye chu na mra no udi a eti benya NDC titafo be ka kire se aba ne tomente nkrofo ana but they must say that's it. Excuse me, it doesn't make sense. It doesn't make sense. If you say a two the kitano, sika the kitan got a buffalo on the pan assume no, say sika the two the kitana, echo the bono. And we know say Ghana please which one among. That's how Crawford had Yamam random money. Mom ya metili baby say any simple for so agina because up to now yanti any simple ni biane up to now yanti any simple ni biane and sika na kita on the wall na e ko dia wono kokunuko ade ena sebi ya manyo sem na fede akoye atutra semsa na Pakistan for kwa bani eri si empe democracy ni dia yanko for rollers amamo ni samre na ni hu se obi kasa bi ni nya sa nya atom nsam no barisi ana musa MPP for so issue statement the National Youth Organizer so far so we also condemn near the so-called or alleged security guards of former President Mahama, it may also be established penny and penny say what the engineer who quine and yen as a fataye. Baby in we be you were queen as a baye, but yen than a fataye. Grounds be on more, ya no grounds now, Jinano. Grounds be one more. The grounds be one more. Ya ujina. Me patro ye no grounds na ujina no. Because no krom ya se unya so wo sika no bo to ne kuwa e ka kɔ. JB dam ko wu. E da so twentwen court. JB dam ko wu. Da so twentwen court from 2016 till now. Eti enjichi wonim enkɔ tena bi kɔ kasem e ma me so uba ye hero. We ma unye hero. Emma wunye hero. Hunu be pia ujina woka wasem no. Grounds ne nye. Etu ko no bo former president Mama Tutu anasa de. Won na ka na asem. Won ji wa fine, won nyi wa fine. Na de mama abo na ye de ade. Mama abo na ye de ade. O mi ko jiji ni mebre oni mebi ho. Debi amika se emu bi fa unye scapegoat. Ebi fa set example of maimo. Tire penisi ye bold in shamra. Enye. Sa so ye bold in so etu mra so gu a. Enye. Na nya asem ne yanka asem ka penimu party say a former president of the state. Because uko abrochire a ye tam empaboa ne ato ye boy man pani etifi say normal. Na onya asem ne yanka abamu a wo school na wo. It will feel or lecturer John Mawakasa, come to your catchers obwa. Or lecturer John Mawakasa, come to your catchers obwa. No, to them say for Bonnie dear Cacra, my abrabum. Yamo Bonnie dear Cacra, and my abrabum. Sanya man a young coached. No, penny crackers on one cry and them crown on and yet penny castle on one cross at them. And yet it was said, I'll say at least, yet to me, I won't commit me first. Yes, you may see, I was what they may be home. Hey, now when you be a former president of the Republic of Ghana, Kasa. Asa, Debbie, yes, sir. It will show MPP pen for so and question Omran Teneso, sir. Mon question Omran Teneso, sir.
because someone ko show mo so a wonu be kwa akodi oka akotra be entra nko and have a presence talking no be jono kasa oboa hey we are talking about a former president onya flag bearer keke he's a former president tie mu no ena da bia me catch up say o mu nipa no kro gina on ma yeah but the seat na occupy no that is soul of the country because yes president Kufuor ya de na wani enye ho a obetumi akase tia na ekoso no but for you to attack the president you are attacking the nation yemu mama yemu oman pelifo oman pelifo no yemu omo yefo boni ni die sefata ema yem pelifo asabi enya niamo ho ka be nya sakokodo enya manyo sem ne ya ubedi nya sakokodo no akotena penis eni waka chese okasma so boa Let me do what here. Yami adu adwada. Ebe to aso. Se ma catch us one show hu here. Obi the scapegoat. Ye nwe here and now no fix there. Let my vote count at the adi. Yami fa the currency. DNS. Oko. E BNC here. This is one show hu here. About to bring ye de wo ebe scapegoat. Me dey akwasi ensia. Ejuada be said yes here on assembly kabali pese mu to aso any pedicase ba ko power NDC amayokom and a between kobo asemi edika asemi yidiko inna beka akwasi insia commander 6 Carlos said yes here nsɛm bi ɛfa Dr. Mahmoud Bawumia ho ɛna nam so a ɛmasa abasabasa yenu esiye. Ghanaians are in dire straits, and this is not the time for comedy. This is not the time for concert party about passing a mythical steer to somebody. Nipa dodo no anu wonum ewo nhyiamu na se no ebo won nsem ema Franketuni ema NDC amanyoku no esan se ensem a woka fa MPP amanyoku Franketuni ne ho no na wonum enije ho pa nanso domfrefo ema Tescon ye MPP kuo ye wo school mu ho no no nani anye ho esenti na naboache bie na no ka nsem bi a wonum a wote ben no no eteye na naboache ene amani boni etwetwe nkomo no na wode bandage aboniti ama ne nsanso edantumem na wɔkyerɛ de si airport ya enam so mamanfo no tugu no so ebro no ne nyina mu no wonyammo policefo amane de o make is comment no na NDC for no mo no omani age no mo bo mo nsem so I also said no mama we de oboa na wo bury nti me ho na matwoma no eba bia mete nti unso odene nsa chechem so ma me warning nti sometimes na the former president kasa nti na me so mpese bia mekasa na bia ho akwa dedede nti me yusu me nsa na me ye sign say de asem nti me bisa nsa de asem na first lap ebae na de wi ankofo na chante wa bonten one way a say mama kasa wi a on be bawura ha ba ye enema ense because almost say kume nti me so mete sa asem na me ye mo hye na me say so me sorry di nachi say nka me kope baby na me de me ho atete enti me di nachi na ye pie fi auditorium ho na another slap esa bae enti obo masunu na se mani so ayemetum enti me hu yan se obi asa akekere me nsa enti me kra mpaja obi akekere me nsa me no nyina akomachi sei ene de obaba no obi bo me yam obi bo mani so ni ade ese amene mo kata sesi ai me bie me ha no mo kirewa ebe on because my hernia operation ewasanse mu nyina mu no MPP amanyoku ewa santemante mu chemu se wonom ene nye ho kra Paul Yando ene amane boni atwetwe nkomo dia ya ne se ye ko hospital wo ekosra no ehwe se bibia no ebekoye because ne nkwa ho ehia ye na ye hwe se results no a
ebe free CT scan no mu beba no ade a yebetimi amanage eno ne esre nyame MPP amekuo no mebunu nkrabata ekyeremu a wonbonyo so kra wakwane a sukuni bia wokọ Christian Service University no mranti kwa bia wogidi se wonom eka kanema mpani dwandramani mahama ne bambofo ho ekoto hye ne so boro no wabra okopie mu ewo mfinhia aduonum afidida no wodi ne sukumu ho a kanema mpani mahama bekasa awase no omukyeremu asema asie no enwanwade nanso wonte ase se obiti ne sukumu na obedi udwuma na akoto hye ne so eboro no okyeremu a enhyɛ ne bie kura enunti kanema mpani mahama nimanimu ya wonfa achawpa emra sene be ya akoma ebetoye omukyiremu a ebra na kane mampani mahama ekasa no ena brantie egina ne be bitiamu se mahama berry eno keke ena bambofo bia wogina ho no ekoto hye no so a womo ebro no saa no asemu a brantie ne ka ye no nyasemu a eyasem bone kura eno nti saa ateti a wode ne fa mu no enya ne kwanso a wonum saa de atoka ne mampani mahama nim se wogimra di pa de a ene wonum a koto hye abrantie so ebro no no onmodi ha se wode won beka kogina mra no anim na mra no ene wona die free se nyaade a womu edwumadi a womu die no etwa yie kura tanya saa de a na ene wode futuo ebeto asukufo no anim se ndc amanyokuo no eba won sukumu se obedi dwuma bi a womu montungu mu wonsi ase se ne be ya hawo etese no ebi ensa nkwankosi bi ensam yi mebno and so on. On Facebook, TikTok, Instagram, X, Twitter, any other social media handles now. So qua on say Adom TV. Ye wo azia. Oh yeah. So the motor getting slick can and so abba. And I know one is a boys na man for the airshop how far. And but it's also now nya. Where crab na nya mot. Me say ya manen chele kakra. Why? Ya manen chele kakra. Na ejafa toto niema eye na NCCE emfa ba wo say yes motor Guinness slick car na abano edutwam kra ne bo so ofom pa ti ba ya pebe toto mi so kwada no no so nim da bia se obeto bia ka wo so bo hunu made in Ghana logo no ohwansana wotimi atom happy birthday enko emfama Reverend Ruben Asare of Trinity Baptist Church. Nyamisofo ene your birthday. Nyakopo won hira onyo kese. Omo akoma so ade oni so ade ho nyina emrem. And this is from the head pastor Reverend Kingsley Apiaje and Mrs. Apiaje ehonum na ede every show. South na Trinity Baptist Church asori ma nyina so every show happy birthday. And about the but before that information be free Saudi Arabia by especially Mecca no emunshada enye se yesi enipa e call Mecca afi no emu 1000 ewu nipa e call Mecca this year 1000 ewu. It's as a result of hot weather. As of Ghana time around 5:30 p.m. or Ghana. Now the weather condition was about 48 degrees Celsius. Among so uni among for omo koromanye Hajj visa. No mo the tourist visa and a coin. And I come Mecca. Now kuta tourist visa ura tent nim. Into tina bonting. In this a shone wiana ebo no and a kusa adishi. I then say yes somewhere on the 3rd of next month and I Ghana first flight ebeba. Emze tamale best temper for me say oh jumedi na wo huni nyina no abna wi e aka aye tourism weather condition na wo ekromo no enye be de minyaye a ne airlines ne be kam na ye a ye magana for them rantem why ye magana for them rantem ye mpese ya tete Ghana for be efrafra ni per 1000 na ewu no but we don't expect to hear more of such news. Tibet media near airlines naka instead of the 3rd of July as I say per se your first flight need to know. Maybe free in the year ekoko see ebia by next week. Tibet me my first flight number. Na sha same for mumra because the weather condition and what economy no anodin. You see it to be quite trim around say 52 degrees. And I know they pa. A former national organizer of opposition NDC. A former member of the Black Stars Management Committee. They didn't open it ya what tinja. One of the penny battery and committing their questions. So, Papa called there. Yami and Dumgozi. Me who watch it. Yes, you
amanyo siboda so ya na se akura wa hogiem da bi me ye pa me ye se edru ba bi a se eja wonim de kakra na wo no wodi pia emrante na boni mu za na ye yi etu da so gina amanyo sem no ejamu party a ya share sase atie enti munya ma party ne se eni da so for NDC eni da so pa eni da so na me ba no pe ni metititete na me mani nya ho nya sa na me ye me politics ne ye momodin ase be masudie aye adwuma na ayi niam binim so atise no ne be ma yetimi esi ya no eni se eja unu se ensrobo enya o mayi a wansan kwadwane ummokuntu grumu ngofase se unim se onka manyuku no ho na sa manyuku no efre ne ma ene o madi nkomo a wa so anti asim a enye wahima onko make statement bi a beko akofa sa ne ma weni ma ba yezi bibia nkoka papa enye tre menye sure say abrantie no ogina ho na obi koso ni mu because nipa na wo no doso ene o mubobo no sana me kenkan ko akrata ne social media me say no nso NDC ni bi nso kotna radio station bi wo esrem ho ba bi ono so em say okoka say jameba umi ase de be nsema okafa no na MBP for no sutugu no so omubro no ama ebi kra jame so wo ni sika yu say sana ma wenum no enhu ya nipa ni mienu a omupra kunwa no so omunimu a e ka kire omo so omo papa no na omo ye na fofo pa na wo mu kura no omo ye Dr. Baumia ne Jomahama ne am papa omo nyina na omo ye politicians you see na omo ye na fofo na wo omo so kura no a me ma co functions bebre a me hu se omo bie no ahia wo omo komodiem ne ayi a enya de a omo be kwa ko gyina ba bia toto ayampe adidi obi atem enam politics de omo be kanse ne o kanse o incompetent no nkron ba me ye sure so mushi akro mbe cancel nti politics aye ne nto aye bodo nema bi me say no ebeba ye be ka ne yi nti no kwasebni mesre minuano ma ekochi abrante no bo no no kwasebni entwa yi obetimi ani nipa na kasa say opanyin sa ne na ogan ya opanyin kasa ye metra onyi nsema no sa this office asema wo ka no enye oda abomode na pie nakọ na omom betie na omuntie asundue mu na wama wapie na asutro ne yi woboni na nyame ampata na se bi a embre bi na aso na party na wansori bi mu a ebeka se wadie o di mesre minuanom ewom se omobo makonta ho ban mom na ya omomodin ase ombema sebi mpediasa nipa ho don so abam because nipa na abono ho ban no ni ya ono so wo se waye mfom so ono so ye nipa saa ebi kro ono so beba be nyina ba be ye nipa na wo bono ho ban ni bi enti ye hwe kwa ye be fa so a e be na ni esisrem no so ye nkodem enye we nko amate se egbe ni mu kan ne nkro e ba ne saa na akoye MPP NDC me saa de ne me pese me ye kra because me ti ye me fie wo ko ha MPP for na NDC for me wo fa ni engagement sa enti me fie me ma Teresa no ewu ye nyina ye abusuafo but wo hwa obribo ahe me wo fa se obribo ahe MPP ni me ye NDC ni eye ba ye fie sisi me no ka se wo fa ba ko agu ye nyina be kwa akuchia de na se me ndi je se me hunu no ana me wo fa se bi to ni ti so na me bo no anansa ne wo fa se wo ba be bubo masoma na da bi anwadwe no ensa baby say bi a yina ebe ko ha nti we agree to disagree on a lot of issues na me sure say ye decide mo we no mo be ko leading to this election because it's crucial ye di niam we mesre amanfo ye ntwa bibia so na ye masundue emra na ne a ebe to bia no omanga na no nkoso eni ni yie na enye yina yawe over no akontam say wo te ne ka che menene tabe kama ba na konta ne former president John Dramani Mahama ni nuaba ne Lordina Mahama you see ya enye nchen asem de yake no great of me dingra o de bi obewu bia in law na che say o te ne ka che o me te ne ka che sa ya ni dinkita ho ya ni dinkita ho na
I feel we be near mama and grow for be your mama. But one more say, and penny wakasa bi eka say adi wo fear oye. Yeah. Na unya ba abehye monmonyam akofa bema wetumi abeye mampani. Yeah. Na wo se be prebiem. Na akonta ba fie no ye mampani a. Yeah. Da enmunyam na wo ho no ebe kan busua ni nyina. Yeah. Na so still the also na wo mpa akonta. Na apeni pa wofro. Kwezi me yes, nchiremu ho pa. You see obi eka bibi etisa na ya na ha me kakra. Ade. Akonta na ngaza nimse. Okay. Me about nya metie yi. Mentai no ba bibia da. If you say obeyo mampanyin ni nyina no anya hwekura no mensa wo mu bi. Okay. Na se kire nyina ne se emra professor Mons wi ene na aka na. Aka bosumi nan ne na wotwe mienu. Amanfo mu akonta ni yenti ya na amanfo adwene abato ya eba betu yi. Okay. Aka be bosumi nan ne some few a year because you better about the 7th December. Professor Mons wu 24th July. Yeah. Na aka 2 weeks pepepe na July na so. And na yet for abanso 7th December. December na dey just one van kan gra. Yeah. July no saka 2 weeks a. Na just say every July so August. Yes, September, October, November. Barely 3-4 months. 4 months. Yeah. And about 3 weeks. Ntine nru ayi kra. Enu 5 months kra. Prof we no. Na campaign vo bi say emrane mu no de emma na kwan say Ghana constitution is ono ne ensure ni as president. Ya ye enu awie. Na mum ye flag bearer ne de ye open nominations. Na nka group from me contest. Na say ono akra kan wan say mo baby. Yes, some rich here what we are okay. Ye di nipa no ye vice president. What di papa ye chia no. Yes, an ko be nominations. Na nkrofo aya o mo hwehwe akwanya ba bebu aba ye flag bearer no mo mra. Na mo tutu netimu o mo ho na se na cheze ye ma. Ye nuan man bi before akwanya mo mo ti be wini. Ni wasata na afeni mo wie Fonka Games. Na ye wie Fonka Games. Yes, Dabi. Anya juma. I need to be honest with you. Any pamieza. Ne fa e baba ko ka won Anita. Me Dr. Kwabreje. Asi dun katia na Anita e ka won. Ye ko shia o castle. Yes there be yempe. Empayinfo beka ono ajo na kra na otimu bi na pa ko zitimu bi. Na ne na ye nia bra ye no. Na omo no ntiase se ade na omu bu mpayinfo ye ni ntiasa. Okay. But ye bomodie bu omo ni akire na ohun se sa ne ehyasie ntia ama yesi omo emie akwanya mama mfomra meye no wenti yes ono an ye de ne beko because hamre na ya man neck no so na ye the highest decision making body apart from Congress yeah enti neck na be resolution aye bibia wi so ono an ye so candidate yes am for emergency neck meeting na ye momode ammo resolution ni ngu na ye na is no ye nye ti anye ye twifa so frio ekoye ena mra na ya sese ye di close nominations na kwesi na aso ena eja ye di no koye. What happened to the 12 ye bonto amu edin ema ye wini elections ye wini about 300,000 yeah. But 2008, yeah, we need with I think, and no 50,000, right? Slightly over 40,000. Anything you hear in an years, you know. I see a bomb Modiana, you tintimu near Massa de Beya, a bit me a coin. And the Numuno, they call Congress who come and say, Muyi, Yenmina, if you okay. Yakwa Batos, 2016, because he didn't see it. We lost close to 1 million votes. Nini bin sida. And the one years no. I see any trans near my years and a bear, you bet me out to near me. Near cycle 2020. 2020, so I don't see us lose close to over 500,000. So me
me chiro mu die ntia me ka say obi foforo emra no na me hu ye ne say da bi ase jame ye makonta no ye nyina ye ka ho bi ya mwa ne yie pacho ne me ka no ti ase ebi say be nipa bakofo ne nsan so nyame ani kata enti de benti na akoba say onu nko die ni mu na braye 2012 enti man wini ye na otie konya so walusu sa number of votes okay so offer eno ne anhwa de o amanfo bi face say natural since 92 say yenya MPP NDC say finhia wotwene de eso a obekọ only say 2016 the margin of victory no and na ebi NC da now getting into 2020 the notion say oh there MPP try 8 years no na ebi no so okay so the amanakwa say mama be hye ba bia na ye unfortunate for him because at the time of buy 2016 no was the time na NDC try to break the 8 na obetwa 8 years no at the time was sa person be sa ba biem e time so na kufa the so try the first 4 years yeah man for say like say kufa be say another 4 years it's so believe Mahama say I said amount for na empen na enye wrong calculation me nka say amount for mpe Mahama okay enye e wasem gra okay me nka say no so tie ase yen kasa no ya moa ne yie me say yes me say nipa ba kupe ni nsa enso nyame ani kata nyame ka no tell okay because 2012 we had that problem say Professor Mozewu akadre tiawo bi na ya to aba but we were able to win elections e ba ne say ni yetimu win election sympathy vote ka wana enye sympathy vote kra adwumaden a any commitment amanfo na ye executives na ye no and e ma yetimu win ye but ye wa ba mu no complacency e ba mu okay amanfo adwen ya o mo say o ye wo abamu nti bibia ne yi and ye tra ho lose close to 1 million okay ye fra abamu ye di nipa na sen akobiem ya sen awe hama about 500,000 votes enti mi na madwi mu no sabi impreduasa no nko na de bia ye begege bro agu no so okay ndi sa na tie dia eni ade ne ye mpedi pa foforo nye dai e ma na nko efi say utie nsem so na amanfo bi mu e ka no a na ayese eni ye nsesa ye kandifo no okay yesesa kandifo no ni ye wini wi a ono owo 4 years okay ya eni de eda ho okay sela no we no a oya branch ya ahomi woni mu ndi ade na so bi ba bedie ni mu na ogitumi ni wi a okay enka yentimi akire no wontimi mfa na nyeden emma mane betwa ne 4 years no enwie unim political yibia na strategy no ya na edu ba bi a amanfo bi mu ndim adwe a eta akire ma yemu binim di yes ade no se ka fa kwabedu fomra mentra ha enka ni nyina na sa amanfo tiase yi a okay enka na eye kama pa ya enema be na amanfo adwene yo mo se obi mpo obi asem okay na person oyi obi firi obekwasi ma mi chi obabi okay obi mpo obi asem ne de eni se ka yi adwuma kra Professor Mans no onye sitting president yeah dey na si wosunya game funka games exactly onu kra no ye sitting president and not ye kunwa so say ya ma me contesting no yeah was there anything wrong with it nothing and nipa na omo ye funka fo no dodo no a no mo na di akontini wo His Excellency John Dramani Mahama ni niema mu na se na nkura du be ye flag bearer and ko be fa His Excellency John Dramani Mahama as running mate dabi na kambesa waba be ye president kra pa John ye make alot ya say nko wan fa no because ye ko sunya na ekoto abana na nke to man na nkura du a ka Professor Mans na onye flag bearer bi yeah etinka ye nyame to nsa friend no yeah enka nyon no na ye flag bearer tinana nkura du na ye flag bearer ufi se go be fa John Mahama say ne konfa no nyese bia nko fa no okay eniti ye gina mu ma sa amran Professor Mans wini ya His Excellency John Dramani Mahama to aso ye president ye samba ye beto aso ye ne flag bearer ma o wini ye no but ni be ne ya na se ne me ka se niema binti na niema hu no aye ko aye no
yɛmpɛsɛ betia so miɛnsa nti yɛsesa nneɛma bi mu na sɛbisɛ brɛdu asa nipa bi wɔ hɔ a na sɛ wofi sɛ ne nneɛma bi nti wode ne fa akyiri kakra na kosiesie no o rebrande na na wode ne ba na wabɛyɛ nipa foforɔ a ɛnka ɛsɛ mu bibia ɛsɛ mu na ɛsɛ wonim nana kwae ɔfa so a ɔde describe ɛyi His Excellency John Dramani perennial candidate na just say as a NDC there obiye ni hobi ono nko ane ho krɔba that is the reason why ana at least ye pese ye nanka mo susue mu no nanka mo fa Dr. Kwabredo for mra after the first 4 years Dr. Kwabredo for MPV way Emma Jomama metwa so na NDC nya no 8 years na exactly but go fa no and can you bet me atna say one ni nyina no aka chi di say no ni a I no na amfa di ni afa say no ho asem ana ye beka eno de anya adwuma ebisa manfo ante ye na say but na ehu no na enye hu gra of obikuta political power osu onyan to nom na obi meto aso na enye hu gra na sisi ya ye ka say sisi ya ye ka say eye Dr. Kwabredo for any His Excellency John Dramani Mahama tempted say me ameti ye me ni problem ye tempted say me concra me be wo from am making sure say this time round enkoba say nanado abiti ni 2 times ye be yama ni mate zo asamba bibiti na anya but nanado so want me hand over to John on the kind of near why also want me hand over to John Mama. No, we are okay. No. Your mama hand you over, man. Your mama hand you over, man. So hand you over, man. Now hand you over, man. They been the same as on us behind you, and you no grand effect. On one another, him said an effect. No pope on pope, hand you over, man. Or hand you over, man, because kwesi baby your mind in namus is here near my course on the day. No kwasibni me kaya na me yiri obi a ene se no na me no ka wase se Adom TV pa wo yi free wa we ya aduane kro mo obi ni enti me TV e wo me ho eno na me hwe na bedroom ono so maka chese on yo de bi oni nkra no kra di nkra no so ya mo so TV na chese oni di Adom a na de bi ya oka o se no kwasibni ono de na oye prison officer retired amanyo semni kru na ya amanyo ninti edu ba bi na meka politics kro otimi hwe manima aye yo so munyina moye nipa ba ko munyina sa na mote mo be dwam anuma mo ba mo but okodwam na ohun niema aye ko so si David we tie edika edikwesi na duntimu ntra hon kasa on hand over manjo mama anya ni tumi Ghana for no na be kire o mutumi na no na meka sisi no Sansem na make ni nyina de atwam wo. Sese nyina ye ba ko. Okay. Dufo no eni ye nyina akọ. His Excellency John Dramani Mahama ho ni na akọ dinkita ho. Abadufo ho ni na ba bidinkita ho. Me ade ba ko pebi na ha me. Se minu akojobo nsusu ka ho na o contest ye. Yeah. Benansi ye sa names na ba na ni dinka ho. Campaign team. Yes, inti empanyimfo momodin ase ombehwe na omudi kojobo nsu. Ewuramu se ne be ya nya complete team a ye nyina be ka bom ni ye adwuma because me sure so be a woni connections woni links a e boys anu a e be ye na wasi ka be de be bi pa Emreka mo fie ha no mo wi ya mo mfre kura na mbe we na ye duru ha Emreka crack you see emre ni de obi ni na se me yesu obi adwebe ni se emre ni so but anything na make ka kire mi nuanam se nipa na ya ewo pepa so be ye adwuma man dis ne dos okay na bibia restricted yen say ye campaign team ne be expand no okay anything nipa kakra bi e de aba ne de eyo mo a me fa se bia steering committee ne national campaign team ye wo committees bia working committees bia ye steering committee ne be ye omo fa nipa no dodo na ame ye dey emram nipa ne dos no a kwazi adwuma ne ye no e be ye fufu party contact you ye campaign team no Menya executive member nti ehun hia so be contact but say chief by ni executive member no ono ya appointing no yeah ya appointing nti e bia ya appointing no e be contact no but me
Yeah, appointed me, yeah, mammy, any ABI. But no, why we are available, say, like a former national organizer. Yeah, multiple sustaining power until Sebo lose in 2016. Yeah. Near Frewan Kabeba support. Why not? Obiediwa, yeah, we bet doubt to say, we fire botting ya, and ye, a friend is what may you mama and this year. Oh, man. We have no cases this year. Okay. Yamia Duma, or China, remember now. Yeah. Yeah. The organizers, you know, yeah, on program goes to whom. Okay. Regional organizer was a Eastern regional, a friend, Mr. Membrana, and no Mekasa. A duty. And I have to go. Many of them Kasa, na me experience I may work as national organizer. Me bombardier. Me organizers need the frame and many cry jekeke. Because omuna ejuma do do na ejina omoso. Okay. I say ye chiro mo kwan on befa so a obetumi etu anamo. Ye bra na ye bra ni na no. To be honest with you, na niema kakra bi nkoyie ewo. Nti e organizers ni na me tu omofo na ka chiro mo say we are available. Sisi ya no hwe former national organizers a ye wo NDC mu a. Yeah. Me machi no Mr. Crazy Sapon. Yeah. Crazy Sapon ansana ufusu ampofoba. But ufusu dey say koye national chairman. Ufusu echi na me bae. Me machi Kofi Adams wo. Yeah. Kofi Adams echi Joshua Kamba wo. Yeah. Omu bie ni wa mahu omu wo. Campaign yeah, omu bie ni. But former national organizers ni bie ni musa no ya na e ha adwen kakra. Me very sure say working committees in Ayeba no. Omu di binim di ba. Omu fa nipa ni pi. Omu go beyond even national. And for regional chairman, for ni regional secretaries ni organizers ni bebre omu fo mu nyina mbrem. Because adwuma no yemre ne se nia wo kan na yiso a. Adwuma no so doso. Nti adwuma yefo no bebre wo no ma ready so be ya. Bring them on board. More mun yes and be ya comedy no bitimi. Now man for challenge with the renomination of Professor Jena Opoku-Agyeman as Morani mate. I also had that same challenge. Now, media no in free mama no nko okay. Internet de bia na du ba bia ya na say one thing wo fire botting ya as year. Obeka say papa ikura de na de bia bia de bia say. Me bia na me canon principle like hwe pa kwesi misata. Yeah. O me yonko pa e nyina ye kedes ni e. But His Excellency John Dramani Mahama ebo ni din say ono na on mayor ne vice na on call parliament ma ye veteran. Miss Original publicly I criticize it. Me say adding unim de dia mega. Since 92 John Rollins ebe ye flag bearer. Ye vice bia ye free central region. Me ye national organizer, former national organizer. Ubisa misisi as a minchire odi enti aye sa minni chire mu bia. Ifri akaso. Okay. Never Professor Moses. Yeah. Yeboa. Yeah. Every Professor Moses never pakwesi. Yeah. Eba pakwesi so na ba ma mi so I was thinking say ana na de bia central. Ye be kira say. But I don't America now. Decision be on now. Maybe be a vote when you free one more. Vote pay. Vote pay. Kwesi. Central region one. Oh. And you swing regional. Yeah, na do winning any you know. Yeah, share results no. Share results no. Enye regional no moto aba mai. In fact, Professor Master time gra no. Ye lusu ho I'm say 2008 na omuhu ye moboto abama 2004 ye omutu tiae pena Professor Moses Frio e Freja Rollins time ye winning central the bia wona ye swing ti se bia nei aye no makasa ma niam bi ekoso ye ne na ebeba se bia si so my problem was adena de bia ho na ye yi nipa de free na yen share other regions no okay most especially Ashanti region hono na ye Waterloo okay say at least uyi obi free wa minimi anuano me fa free Ashanti yes ni opa de akokotoko yes ani yes enya na bro enti enya den a wo manya hu se omunua wo mu ni de unni so odidi a obeka ya wo nti ada na mo so ye mo mo sa akwanya ne bi
because yenya asantifo bebre am ma beboa eye party every PV of being time namne betimo reduce ni nua bebre asantifo pi no cross ahoy for agimo party na boso je na amanfo kasa say ahoy no maji party na boso say oje boss say ahoy no ahoy no dey say mu free PNDC time and maji party debi PNDC time ni nyina na di mienu a wotin wo PNDC mo pa ne the chikatas and the ahoy meboa yeah so what is there any other name that say chikata for no so aja boso ana chikata for no ebe kojo free munti na say na debi me nyi to say ahoy for no na ahoy for no crisis here no ye ka ne ye ka o man no pa ye wo ye party ni mu no ni say this ye council of elders na ankrato okay ene kwa mana ne ewum pero mo no kra na take this decision bi say ye appointee ye campaign ifo ne ye kekaka do mbebi sa mo adwen okay but ye council of elders ye chairman ye Bahama Idris enti e benti na etimuka say almost say mo running mate Professor Jenano Pokwajima kra on the forcing the share Jomama kon na say ye kan say na say Jomama no onye is old man ya make an about what as say debenti no or the share no kon debi a decision or not take and he came out to explain enya ehun adebi wo ma minimum office say obetim ne nako and then I make us a question ye mu binom na me de my agreement am ye nyina based on baby am mini free okay menya ma me no the capabilities are okay ekuta na obetim ye and de she's even overqualified and de metra ka say ma me no she's overqualified or ye minister of education minini these are was obebre ma me na dwimu do obetimi ayo mampanyin kra abroso nyense say mampanyin be de akire bebe bia wo free no any a party nanamo a yetu ade bia ho ne yeyi nipa de free no eno na me ha me eno na ha me na nyese ma me no ontimi nye na me ka won da bi it is a taking a decision that we are that's all we should end it there okay na ye jumadin say obi bisaya ye di na juma pana o de ba beboa His Excellency John Dramani Mahama no ya ton enumum na manfo etimi ejina so atwa over na me bisa say hu any chances say who wura from a what say yes amanfo complain say ahokyere wo but amanfo ka say sa ahokyere wo but ye pobia na beso ahokyere no a ejomama well and then I make say amanfo e menso bitibisa na fi su kura bi no mo ka say na mfie nan de obey mfie nan obey de di obey de masa sabi obitimi de me ka mo me kai obi so be kai a emra Professor Mars e win elections 2008 okay na ejekufo na e president no nkroba na wa announce single spine yeah any name bi openyi a menene nam no ono na oba be ye finance minister enti minsema America yi enye godobo na mitwa okay o hwe niema na Dr. Dufo so mba be hu ye na e scary mamba na for time yeah no but prof winnie ye no yeah emu bie niema so kire omo ye bie ye Ghana sika sem krata so any krata ya e ba be gu na nim ma omo kire omo the true picture of Ghana's economy no na adi na ehu nenye ti say ne de asai kura ne de asai former president for time na economy ni kura enura nkomo bia na omudie de awe Ghana for mamu nyam mistake enye mo adwen say say ye pobia ma ba ne joma ama masa ye tena we mu a se ye tena we mu a mfie na bi mu a kwazi and there's about there bet me 10 cities me de okosunya me fikira wo bi me dua bode ni bebro nti ye ya na maka kire me babo en junior me twa na mo fa mu bagin se me to no 10 cities pa de mo fa mre me VIP na mama me baba ya no so akwakofa no de abre me na me tema de hu kakrakra ma ye mafu ti ya me amekọ no makwa bia ba na wo so a wo ti krom a ya ye bodo kru se ya
yes say net 10 cedis or 5 cedis so now to na ka say o any job mama any job to mama wo nipa se si ya assemble wo mo a within a very short time no esi yetimi ya adwuma dane your economy nani kwasi de tema me kasa no former president Mahama yes e wo nkrofo e betimi attend this economy around we visit Dr. Dufo what for me say ma menya adwuma emra na afi metwa so efa efro pani ya what je na twetwe ko former national organizer Edema NDC Yoko Mulabre aso yenko and confirm Kel Charcoal toothpaste. O mother romana so asimede pense mu ebrewo. O can toothpaste papa pie di bidie na ye mama asen fita. Eye Kel Charcoal toothpaste afa Kingdom Herba. O di no bebre na aba edwaso. Dr. Amofa. Openi oti ebibidru ye ase. Dr. Amofa. Akramicha na anopai. Eti kodwaso ne pe Kingdom de pani bi enso etona emwa. Omna so asimede pense mu bro, happy birthday and confirm Martha Donko ya wo obuase. Happy birthday to Martha Donko. We every Isaac K no manyo Adom correspondent your wo obuase. See always you all the best. Nyame enshirao. And this one too, I think on Sunday 23rd of June 8 a.m. Pepe El Chantan Central Auditorium Pentecost. Retirement service in honor of Pastor Benjamin and Mrs. Theresa Ampia Bedu. For their long service in the Church of Pentecost. And it's some power they assume a sorry of my Ghana. So, Pastor, I know you're sorry. Yamamutrimqua, any more near your palm, ye, Ediama of my. Still, for your watching your former national organizer of the NDC, Eti Ekuyem. Over. Now say John Mahama war and Shegua Kwemua the economy now say enye. Ama which they abba Ghana for 18 soon. Obetimi 10 things around. Kwezi the same John Mahama ye nim some years back yana. We years back no the day is here. Ghana for nankasa na em say ya sumu ye yende. Okay. Ena nkrofo nyuma omoto no eye yende na nado nyum no yenso ne na yaso na we agi ani so ena ne ba bia di yakwakoduru ni wo de hwe mbra ya ija amamu ma no ebisi nei ede na akoso ade de nka wunim se ade ne se ya oji awokra no na nyese no na mu wo ba no ukuta slash ama wo de abebubu ade no kra ma nei yenhu ye ho no na eno na yehu nia esi ye ni susese because to be honest with you say expectations are amanfo wo sese ebini ni awo kan say ye pese enema ekoyi ne Mahama nti ese ye ma amanfo hu say na nipa bi woni mu na ya ama na kwan ama wanye den wanye enwie 4 years na nipa bi woni mu ya ama na kwan na say otwa 4 years ya man kwan ama na anya awie onya kwanya se na nadu enye ya onya 8 years na me ye sure se nke bia Ghana eduru ba bia yangasa no ye ni beje ho eniti 4 years na ya ekuta no ono a wonim se ense me ya de bi ja legacy bi to se papa yi beje ade na wo se na no wo di mfie nwotwe ase ya de be me ba me di mfie na ya yede okay etimi atoto ama bibia akoyi if it possible oh yeah sure yeah be that and na make us say wo ni we yes abo bia bedo stradia sua preko se wo nipa bi wo mu aya wa ye bi da na se nipa na chi ma wa de menti na ze wuso 4 years I'm telling you because for picture that mo paint it picture that mo paint it say the economy no atete apansam. Now, because that is the truth. E ya dey 4 years na. Listen, that is the truth. The fundamentals no may say okay. na any say nipa no aya omo aboa me ase ya de na mfi nwotwe no. Okay. Yes am ma no mo nko so say no nko. Kebi bibia ya ase bia no sa de na say ya edu ba bia wo ye den. Utwa so. Na ofura ase
ekora nkakra kusimbra obitimi ankra da wi 4 years yes sir oh 4 years no timu mfa enkra ni ti se na te dia ne wabo ama na sai no yemfa ma no won sai no a na nhire ma no ye bi omo sai kosi ye ni ti na me chiro sai emra me baba kufu free abamu okay professor Mansa bae se wo hwe nkrata mu na wo hwe niema na ekoso ne IMF fo ne ye ada eyi World Bank fo no letters from de bae na yes caring ache se na ye niema ne bi wo wa cooked figures wo mon kind of grade inflation you grow mo keka kan yin o mboa wo mon kan jere over oh say inflation aba bedru the numbers are 23% anya no kure ubotom ni say e reflect ubotom maybe so e reflect 54 na 54 no net say na ne say 54 no kra na number de ne ye ton betem say ne ya say about 23 ye ton body betem 10 series sambre 54 no na body ne be miensa na ye 10 series sambre no see you see sometimes ye trauma mo di weni pepia ya na yeso ya jedi ni omo me kanyina ne se kwesi enema ne se ya na esai na enam se ye koto abanti no omo penti bibia ma ya hu se ono aya ye de ne ba se nkome economy ni okay na wa ye hwe ha ma di na se yo se so si ye fesi ya na ma no driver na akura di ye kodi na meet eni odi ye di bu afaso ama wa hwe ye nipa no kura nka ba kokura wo kan anything yes ye ne se se auto se driver oni mate ni nyina ma anye ni ye mfa driver na no wo ka na ja o ko nkakra mo bedwa mo num se mo betimi aye na ye gifiri mo nsam de man na se mo aye yi se no omra mesum na kwesi won ade bia no se wuhu problem na da ho na okay na se wo anka se wo si ubo se o pese oba be ya na watra akowia no muda okay na mamu no nim se ne yete a wunnim kwan ya be fa so obisisi wanamo pacho na make out okay if is that onye fufuro oyobi a watra ba muda ana wo nipa bi mu wo hosisi a o mafirase hwe kwan ya be fa so a ye wini election na apɛ no as ye trans ne yetimu toto ne ma because Ghana for expectation nyina ne say within the first 6 months no ye be ku changes over NDC in opposition with the true picture of Ghana economy. Yeah, because the time say a to be in opposition, no can say me brede chite for me G up when you say, hey, na ntisa send ye catch them no. Then now for me pay excuses. For a beer, mo 4 years so, who's a 4 years the intimi found correct here, something another 4 years. Kwezi tie. Me no can say me catch no say. E bi no mo ma ye bida. Yeah, within the first 6 months, no. Okay. And then you might take a pansam grano. And that person no, under Professor Mills, yeah. Yet you done near mania. If we actually a single digit inflation for 33, and also the na reflecting in your pocket. Oh, beer him say, single digit. No. Ah, now your man will be idea that's here. Now, if we are near tonight. Nay, as if you are by a year, still a fool and a corner control to say inflation number for. Inflation buffer ma. Nyani nyama bo ne bafo. Na won hu se nyama bo ekosoro na inflation bafo wuti bi fa. O ma bo nza ho. Ah. Masa o mu nyina ba. E kwa na o mu nyina akọ. Sa na tie. We ye wonipa no a o mo ho sisi a kwasi Ghana man no. E hu hia o mo a o matra se adwen se. Sisi ase ya hwe atutu nyama yi a ba bi e kọ no anwe ya Ghana be gi nsam nti omono abomodia frase ye adwuma bi a nyame ya adom na yesu His Excellency John Dramani Mahama in pay masa ubia on hands on deck within 6 months you be good results. I'm assuring all Ghanaians say you be good results because within 6 months me see you be good results e be koso e go for your what injan. I'm telling you because tio obia ye bi da near sabi previous wawi kura no ana wawi koto o ka so baby kura wunyi na chiye meboa ade no bi asipen ama yehu kwan a ye fa so a etimu etoto ne mama ne put our economy in shape within first 6 months in office. Kwesi a reckless spending
any chese pesemin kuminya greediness na de Ghana ko du ba bia ye we etu wunya leaders na wunya nipa bi no a omo aitu omo asu aka say no within these 6 months ye be ya magana ye yie kwasi odua ba na saba no eso a utibidi a ye chi over ada na ye ma abano nso na abano kakra na wo no ya echiche ya fumu a che say ya say ne manyina ene ye bibia say over ni me mamafo ebi wo doubt kakra ewo the capability, ability and competence of John Dramani Mahama. Say on any late boss. Yeah. On me fa Ghana economy. Na ye GDP to say. Na national debt to say. Na social interventions how do be no say no so de be kan ho. Afi electricity output na to say unemployment rate net say. Ye keka we nyina ebo mi he baby o mfafiri baby o mejae na. Na ma say doubt kakra ya bani petim say yes, I did akwa John Mahama enye echibi ne yese. Okay. Now the free John Mahama time now so the do samria. And also no wa we ni say. Okay. Wo hwe ni say wi a no wo bisa won say why na ono so me fa say enye John Mahama ono so ba beto aso. Kwasi ni nyina no up to us as Ghanaians. Okay. And na ne me pesa me kire ne say edrum ribi no mpanyimfo no binim efi so mrantie ombetimi ayade no eni eyi ne nkrodba na omugusu ana omoye. Okay. But say no sampa info ni nyina aye omadwen say ese yetimi eye bibima NDC. Okay. E danso kra eye NDC penifo no. Penifo no binim I say ye be yama adanso. Nti say ti say de be His Excellency ono na eye candidate. E be economy na ye yetu ye nwache. Ye be trans ne ya ye ne se ne fata. Eba energy ya yesu yetu ye nwache ye be ye ne ese ne fata eba agriculture sampanyimfo ne frase ye adwuma eti nyame adom ne win election na nya fe na ministers ne ye be appoint wo. Okay. So who go this year na say we are in charge of information e be appoint wo information eti ko ye minister of information but ye won panyimfo a wo ho a omo na betufu. Okay. Omo na betu mampanene fo. Ebe two mampanyini for two minister no for. Okay. Actually we na beye. Some penifo na start to moduma say. Omo start ye omoduma. Enti on the economy no. Omo frase ye adwuma hwe say. Kwan ba ne ye faso a ye betumi adane ne emani. Di kwasi ye ntra ho ma ye nwini nwie kura ansa na bibia te sana ye ya ba. But wonim. Enam say nipa no wo NDC munti. Eduru bibia. Ya na say nipa yin. Eyo mo din so mbekọ okra no mantimi ayede akọkọ bisa say na we actually yesu say ne yenye. Okay. But na say bi nya bi adomani we ameke nipa biti ya obeka say wo fa ya nuro ni say ke yema no wa ba betra ya okay mi mani bolete bi so a say niam bi akire omo so a ye bisa kwa ya mbefa so a ombe yese ne be ya but me afutu amede man ya say Ghana nti. Okay. Ye jaya ma de ni sei pa afanya matre mba chau makawie afanya matre abaimu penifobia ba NDC penifo na so to seek for support. Oh, advice in your support. For advice. Abaimu penifo bedunim kwesi enkanya boni o. Okay. Enkanya boni kra amamuo eye adwenkyere. Okay. It is adibi wo na say me feel say me nimu a. Okay. Na kwesi me ba ho na because oh adi we a kire me so. Kameboa. Me ho adwen na me nya yi na wo kire me na ye koso ne ye ya. E won say me na me gi nimde no mu. Ana me gi credit no bet. Ye dey boa o man. Me na say over. Enti kwesi ye ne dey adwuma ne dey. Enje kura ye be ya mana ye. That's it. Already I want to join former national organizer of the NDC na mte say the chief komo. And I don't pay come ensia no beto aso a convince about to bre e be do be dey akwesi ensia ejuada